hatua nzuri. Tukabigisha indangagaciro za Gikristo tukabohereza mu gisirikare. Vijana wetu tungelichukua tukawafunza alafu tuwatume kwa wanajeshi. Tungelikuwa na general ambao wananena kwa. Tukabigisha amahame y'ubwami bw'Imana mu wafanya biashara tukiwafunza. Tuzagira aba milioneri buzuye umwuka w'Imana. Tungelikuwa na milioneri ambao wanajaa roho wa Mungu. Apostle Gitwaza yigeze kuvuga kantu impamvu muvuze mu izina nuko yakavugiye kuri social media. Apostle Gitwaza amesema neno. Rimwe ngo yagiye muri Korea. Ameenda huko Korea. Hanyuma ngo bamuha umuntu wo kumufasha kuri hoteli. Wakampa mtu wa kumsaidia hotelini. Amwitaho aramufasha. Akamshughulikia. None bagiye gutandukana ngo akora mu mfuka ngo amuha $100. Alipo taka kwenda akatoa $100 akataka sasa kumshukuru. Arambwira ngo mushumba ngo mu byukuri ngo ngiyeho naje kugukoreraho umugisha ngo yako amafanga sinyakeneye. Akamwambia mchungaji nimekuja kukujumikia lakini sijakuja kutafuta pesa. Arambwira ngo ningewe nyirese musungu kuisi. Akasema mimi ndiyo kiongozi wa Samsung duniani. Myumvire yacu iragwaye kabisa. Lakini mafikira yetu yamegonjeka. Myumvire yacu iraciriritse cyane. Mawazo yetu yamegonjeka kabisa, ni ya chini. Dukeneye abantu ba serve ubwami bw'Imana. Tunahitaji watu ambao wana ufalme wa Mungu wakiwa kwa kiwango kama hicho. Ntabwo Imana yahamagare bamwe gukira abandi gukena. Mungu hajawaita moja kuokoka na wengine kutajirika. Ni mafikira yetu ambayo ni ya chini. Igihe tuzahindura uko dutekereza, wakati tutabadilisha mawazo, ubwami bw'Imana buzaza. Ufalme wa Mungu utakuja. Hanyuma ikindi hano yemeye kubohereza mu nyanja kugira ngo abatoze. Kingine amewatuma baharini ili aweze kuwazowesha. Bishoboka ko Imana igukoresha itaragutoje. Haiwezekani Mungu akutumikishe bila kukuzowesha. Yosefu yabwiwe ko bene nyina bazamwunamira. Yosefu ameambiwa kwa ndugu zake watamuinamia. Ahita umunsi umwe yisanga ari mu mwobo. Siku moja akajipata akiwa shimoni. Hanyuma bamugurisha muri Egiputa. Wakamuuza huko Misri. Nigeze kuva muri Egypt n'imodoka ninjira muri Isirayeli. Nimetoka Misri nikiingia Israel kwa gari. Ni kilometero 1000. Ni kilomita kama uciye mu muhanda 1000 ukipitia kwa barabara. Nekereza ko uciye mu misozi ya Sinai ugakata muri ile misozi kilometero birenze 1000. Ukipita kwa hiyo milima ya Sinai kilomita ni mingi sana zaidi ya 1000. Iyo hakonje haba musi ya 0. Ikiwa na baridi iyo hashusha harenza dogere 40. Ikiwa na joto ni zaidi ya 40. Ni urugendo rw'ukwezi ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Ni safari ya mwezi kwa mtu ambaye anajua kutembea nyikani. Yosefu yarafite imyaka 16. Yusufu alikuwa na miaka 16. Ndebera umwana w'imfubyi mama we yarapfuye. Angalia mtoto yatima mama yake alikuwa amekufa. Bamukuye hagati ya se umukunda. Ametoka karibu na babake anampenda. Yisanze mu mwobo bene sari bo mushizemo. Amejipata kwa shimo ndugu zake ndio amemweka. Agenza ugo rugendo rwose mvuze bamugurishije. Ametembea safari yote niliyosema wakiwa wamemuuza. Ku isoko babanje kugura ibihungu by'ibisore bishoboye akazi. Kwa soko wamenunua vijana ambao wana nguvu wanaweza kazi. Afande Potifar avuye ku kazi saa 11 asanga harakana kasi. Byukuri ejo nababwiye ngo iyo nza kumenya ko ari yo ntego nzigisha wundi sinari buze. Lakini jana nimesema kama ningelijua hilo ndo lengo singelikuja. Kubera ko ikintu nanjye ntegereje igihe kinini. Kwa sababu kitu hata mimi nangojea kwa wakati mrefu. Nkaba ntarakibona. Na sijakiona. Buri torero ryose rivutse rivuga ko igiye kuzana ububyutse. Kila kanisa likizaliwa linasema linataka kuleta uamsho. Na tumengojea tumekosa. Ngo ngenda bibigisha ndinde. Mimi nitawafunza kama nani? Mfatanyije namwe gutegereza ko ububyutse buzaza. Na ngojea pamoja nanyi uamsho utakuja. Gusa ibyiringiro mfite, lakini tumaini ninalo, nuko buri wese akwiye gukora nk'uri mu bubyutse. Ni kwa maana kila mmoja anafaa kufanya kama mtu wako kwa uamsho. Ububyutse bwa bose butaraza. Kwa sababu uamsho wa kila mtu hujakuja. Mande ushobora kuvuga cyangwa wewe ushobora kubugiye mu ijuru. Wewe inawezekana uende mbinguni. Nta gwitwa nta mpamvu uzabona. Huwezi pata sababu zukuvuga kutakoze ibyo ugomba gukora. Ya kusema kuwa uwezi hujafanya chochote ungelifanya. Reka mbisonere mu magambo yoroshe. Chatuweze kusema kwa maneno mafupi. Hashize imyaka myinshi kuva mu itangiriro 3:15 kuanzia Mwanzo 3:15 niryo sezerano rya mbere rivuga ko Yesu azaza. Hilo ndilo agano la kwanza lililosema Yesu atakuja. Abakurikiye bose kugera kuri Malaki, wale wote waliofuata mpaka Malaki, bose bavuga ko Yesu azaza. Wote walikuwa wanasema Yesu atakuja. Bari bategereje ko azava. Kwa nangojea Yesu atazaliwa. Urabona ko kuva mu itangiriro kugera kuri Malaki haciye imyaka 1000. Kutoka Mwanzo mpaka Malaki kumepita miaka mingi. Birasa natwe nk'ubu byose dutegereje. Inakaa ni kama uamsho tunaongojea. Mu myaka 400 yabanjirije ko Yesu avuka. Kwa miaka 400 iliyotangulia Yesu azaliwe. Habaye igihe kibi.
kumepita wakati mgumu. Biblia ivuga ngo nta jwi ry'Imana, kisema hakuna sauti ya Mungu, hakuna unabii, hakuna hata maono. Ijwi ry'Imana ijambo ry'Imana ryarabaye ingumbi. Neno la Mungu lilikuwa kame. Kandi hari amadini arenze nka 16 akomeye. Na kulikuwa na madini 16 ambayo yalikuwa makuu. Baranahanura umwuka udahari. Na hata walitabiri kama roho hayupo. Wahitumbaza ngo ibyo bavuga babikura. Unaweza ukaniuliza, je, walikuwa wanatoa wapi yale walikuwa watari? Tuvuga tubikura. Je, yale tunayosema leo sisi tunatoa wapi? Bahita bakora ibijya nko gusa. Wanafanya afana nayo. Nubwo byari bimeze bityo. Takama ilikuwa hivyo. Hari hakiriho abantu. Kulikuwa na watu baki wachache bahura bakaganira, ambao walikuwa wanakaa pamoja na kuzungumza. Imani kamanuka gutega amatwi. Mungu anashuka kusikia kutega sikio. Vitabu zinaandikwa mbele za Mungu. Imani inavuga ngo aba bazaba bange mu gihe nzategeka. Mungu akasema hawa watakuwa wangu kwa wakati nitakapoamuru. Lakini jua la utakatifu litawamulika likiwa na utu. Hata kama ilikuwa hivyo, kulikuwa na watu ambao walikuwa na values. Barimo Simeoni, ikiwemo Simeon, ikiwemo Ana, barimo Maria na Yosefu, ikiwemo Maria Yusufu, barimo abantu bake bagifite ubwo buntu muri bo, ikiwemo watu wachache ambao wana neema kama hiyo. Urugero, Simeoni yarabwiye ko atazafata abonye Kristo umwami Imana. Simeoni alikuwa ameambiwa hata afa bila kuona Mungu. Nubu Imana iracafite abantu. Na hata waleo Mungu ana watu. Nubwo tutababona buzuye urusengero. Hata kama hatuwezi kuona wakijaa kanisa. Abantu bakorana n'umwuka w'Imana. Lakini bado Mungu ana watu wanaotumika na roho. Uwo akwiye kuba nge kandi akwiye kuba. Huyo lazima awe wewe na mimi pia. Turavuga ku bubyutse. Tunazungumza juu ya uamsho. Uyu munsi nifuza ko dusoma Marko. Siku ya leo nataka tusome Marko. Ibice 6. Sura ya 6. Dushobora guhera ku murongo wa 30. Mstari wa 30. Ngiye gusoma imirongo myinshi. Nataka kusoma mistari mirefu. Ariko ndabangamije kuvuga ububyutse. Lakini nitamaanisha uamsho. Yesu ahaza abantu 5,000. Nuko intumwa ziteraniraho Yesu ari zimubwira ibyo zakoze byose n'ibyo zigishije. Arazibwira ati muze mwenyene ahiherereye aho abantu bataba, muruhukeho hato, kuko hari benshi banyuranamo bikaba ari urujya n'uruza, babura uko bajya. Bagenda mu bwato bajya aho hantu bataba ngo biherere. Ariko babonye bagenda benshi barabamenya, bava mu midugudu yose, barirukanka baca y'ubutaka babatangayo. Yo musabana abantu benshi bimutera impuhwe, kuko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri. Aherako abigisha byinshi. Nuko umunsi ukuze abigishwa be baramwegera bati, dore aha ntihagira abantu, none umunsi urakuze, basezerere bajye mu ngo no mu birorero by'impande zose, bihahire ibyo kurya. Arabasubiza ati, muba rimwe mu bagaburira. Baramubaza bati, tugende tugure imitsima y'idenariyo 200 tuyibahe bajye? Nawe arababaza ati, mufite imitsima ingahe? Mujye kureba. Babimenye baramusubiza ati, ni 5 n'ifi 2. Abategeka ko bicara mu bwatsi butoshe bigabanyijemo inteko, bicara imirongo hamwe 100 ahandi 50 batyo. Yenda ya mitsima 5 n'ifi 2, arararama areba mu ijuru, arabishimira, amanyura imitsima ayiha abigishwa be, nabo bayishira abantu, n'izo fi 2 bazigaburira bose. Barajya barahaga, bateranya utuvungukira tw'imitsima n'ubw'ifi bwuzura intonga 12. Abari iyo mitsima bari abagabo nk'ibihumbi 5. Uwo mwanya hatabigishwa ngo bikire mu bwato bamubanzirize hakurya y'i Betsaida, asigara asezera abantu. Amaze kubasezera aragenda azamuka umusozi ajya gusenga. Bumwiriraho. Ubwato bumaze kugera mu nyanja imuhengeri, naho we akiri mu butaka wenyene. Abonye ko bananiwe kuvugama, kuko umuyaga ubaturutse imbere mu nkoko, azaho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja, asa n'ushaka kubanyuraho. Ariko bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja, batekereza ko ari umuzimu, barataka. Nuko bose bari bamubonye bagakuka imitima. Aheka arababwira ati, nimuhumure, ninge mwitinya.
aratambuka ajya mu bwato barimo, umuyaga uratuza, barumirwa cyane kuko batari basobanukiwe n'ibya ya mitsima, kandi n'imitima yabo yari ikinangiwe. Nuko bamaze gufata hakurya bagera imisozi mu gihugu c'Abagenezareti, batsikaho, bacomoka abaho bamenya Yesu, birukanka impande zose muri ico gihugu cyose, batangira guheka abagwayi mu ngobyi babazererana aho bamwumvishe. Nuko yajyaga naho yajyaga hose, ari mu birorero cyangwa mu midugudu cyangwa mu ngo, bashiraga abagwayi mu maguriro, bakamwinginga ngo nibura abemerere gukora ku nshunda z'umwenda we gusa, abazikozeho bose bagakira. Amen. Abazikozeho bose bagakira. Amen. Nao wote waliogusa wakapona. Amen. Ubu ntabwo ari ububyutsi, si huu ni uamsho, ubu si bwo dushaka, si hii ndio tunataka, ubu nibwo bubyutsi. hii ndio uamsho. Ndashaka kubabwira ububyutsi aho ubu. Nataka kuambia uamsho unatoka wapi. Nyine ububyutsi turabutegereje, tunangojea uamsho, ariko buzaza gusa. Lakini uamsho utakuja kivipi? Hano twasomye ku murongo wa 31. Tumesoma kwa mstari wa 31. Yarababwiye ngo muze mwenyene ahiherereye. Amewaambia kujeni wenyewe kwa uficho. Niba mushaka ububyutsi, kama mnataka uamsho, niba dushaka ububyutsi, kama tunataka uamsho, tukwiye kuva mu bantu, lazima tutoke kwa watu, tukamusanga ahantu hiherereye, na tuende mahali pa faraga. Yesu ntakorana n'akavuyo. Yesu hafanyi pahali kuna kelele. Ntakorera mu kavuyo. Yesu hawezi kufanya pahali kuna kelele. Muribuka afite imyaka 12. Mnakumbuka akiwa na miaka 12. Bamutwaye Yerusalemu. Kwa wamempeleka Yerusalemu. Hanyuma Maria na Yosefu bagataha ngo bibwiye ko ari mu igugu cyangwa mu kivunge c'abantu baraho. Maria na Yosefu waliporudi wakadhani yako kwa faraga, na akapata amebaki hekaluni. Bakamushaka iminsi 3 bakamubura. Wakamtafuta siku 3 wakamkosa. Ninde yababwiye ko urusengero rwuzuye abantu? Ni nani aliyewaambia kanisani kumejaa watu? Hapo ndipo Yesu alipo. Twigishije abantu kuza mu rusengero. Tumewafunza watu kuja kanisani. Twababwira ko nabari urusengero inyuma y'urusengero. Na tujawaambia kwa wao ni wa kanisa pia nyuma ya kanisa. Urusengero bitwara nk'imodoka igeze imbere ya polisi. Wakiwa kanisani wanajipeleka kama gari ikifika mbele ya polisi. Ukagira ngo ni ntagatifu. Unafikiri wao ni takatifu. Polisi irongera ikiruka. Lakini ikipita polisi inakimbia haraka. Ubu Kristo ntabwo baburebera hano. Ukristo huangaliwi hapa. Baburebera ku isoko aho bacuruza. Wanaangalia kwa soko ukiuza. Wanaangalia kwa majirani. Wanaangalia kwa wale mnaoishi nao. Yesu ngo mugire ingeso nziza mu banyamahanga. Yesu amesema iweni na tabia njema kwa mataifa, hata wakiwasengenya vibaya, wakiziona kazi zenu nzuri, watamsifu Bwana wa mbingu. Nkoresheje itegeko ryo gukeka, nikijaribu iyo twese tuba twaragize ingeso nziza aho twirigo, sote tungelikuwa na tabia nzuri mahali tunashinda. Abanyakenya baba barahuruye bakaza hano kureba icabaye. Wakenya wangelikuja kuangalia ni nini imefanyika. Kwa nini hawaji? Tubanye nabo, tunaishi na wao kivipi? Mnashanguka? Bado mnanipenda? Mreke tuve mu bantu, cha tutoke kwa watu. Yarababwiye ngo amewaambia mwenyene ahiherereye, njooni wenyewe kwa faraga, aha abantu bataba, pahali watu hawapo, muruhukeho gato, muweze kupumzika kidogo. Amen. Amen. Numva nyene ngo abantu baranyuranamo ngo bakababuza kujya. Watu walikuwa wanawapita pita, wanawakosesha kula. Muziko batakigira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Unajua watu hawana muda wa kunena neno, wa kusoma neno. Bafite umwanya wo kuvuga ibihuha n'ibyadutse. Wana muda wa kusema mavumo. Bafite umwanya wo kuba ku mbuga nkoranyambaga. Wana muda wa kuwa kwenye groups. Bafite umwanya wo gusenga no kumva icyo Imana ivuga. Hawana muda wa kuomba na kunena kile Mungu anachokisema. Tubaza Google. Tunauliza Google. Hanyuma ibyo nyene bikadufasha. Alafu hiyo inatusaidia. Ara mpaseri yavuze ati Desire urodukorera. Kuna mchungaji aliyesema ati sinshigora ntegura ijambo ry'Imana. Mimi siwezi kusumbuliwa nikiandaa. Nitangia kureba ico Desire yavuze. Nitaenda kuangalia kile ambacho mchungaji amesema. Ubirebye ibyo ntaco bitwaye. Ukiangalia haina shida. Ibyo Desire yavuze ntaco bitwaye. Yale Desire amesema haina shida. Kibazo. Lakini shida. Niba tutari muri Katolika. Kama tuko kwa Katolika. Icyanditswe c'Iroma gisomwa ahantu hose. Ambapo maandiko ya Rumi yanasomwa kila pahali. Ubwo ibyo Desire yavuze bizasomwa na Kenya no mu Rwanda no ahantu hose. Yale niliyoyasema mchungaji aliyosema atazungumziwa kwa kila nchi. Tukwiye gutega amatwi Umwuka Wera. Lazima tumtege sikio Roho Mtakatifu. Ivuga ku bantu bari imbere yawe. Na kujua kile Mungu anachokisema mbele ya wale walioko mbele yako. Gutega amatwi Imana ukumva icyo Imana ivuga ku rugo rwawe. Utege Mungu sikio usikie kile anachokisema kwa jamii yako. Ukwiye gutega amatwi Imana ukumva icyo Imana ivuga kuri ejo hazaza. Tega sikio ujue ni nini kesho yako. Ntidufite umwanya. Hatuna muda.
dukwiye kwihererana nawe, lazima tuende kwa faraga na yeye tukaruhukaho hato na tupumzike kidogo, kuko ibitugose ni byinshi, kwa sababu yanayotuzingira ni mengi, kandi bituza ubusabane n'Imana, na anatukosesha kuwa na uhusiano na Mungu. Cyo si cyambere, cyo ni cha kwanza. Biblia iravuga ngo aho bari bagiye, Biblia inasema pale walikuwa wanaenda, abantu bahita barabagota, watu wakawazingira, babamenye ko ariho bari, wamewajua wako hapo, baraza baba benshi, wakaja wakawa wengi. Hanyuma rero abigishwa ukuntu bavuze, wanafunzi unajua wamesema lini? Yabwiye Yesu ngo basezerere burije, wanafunzi wamemwambia waage ni jioni. Yesu aravuga ngo nimuze, Yesu akasema njoo. Dini iravuga ngo mubasezerere, dini inasema waage. Ibi byabaye no ku bana, haya yamefika hata kwa watoto. Abana baje Yesu ngo abakikire, watoto walipokuja Yesu akababishwa barabirukana, wanafunzi wakawafukuza, kandi abo bantu abigishwa bahamagara, na hao ambao wanafunzi wanaoita wamewafukuza watoto. Abantu baje kugambanira Yesu, ni wale ambao wamekuja kumsaliti Yesu, na batemera ibya Yesu, Mafarisayo ambao hawakubali Yesu, baje gupinga, ni wale ambao wamekuja kupinga. Yesu aravuga ngo udafite umutima nk'umwana muto ntazinjira mu bwami. Yesu akasema yule ana roho kama ya mtoto mdogo hawezi kuingia ufalme wa mbinguni. Mugihe Yesu avuga ngo bagaburire, Yesu anasema walishe, dini iravuga ngo basezerere, dini inasema waage. Mutekereza ko abakene bari muri twe? Nafikiria maskini walioko ndani yetu tutabagaburira ngo bikunde? Hatuwezi kuwalisha na iwezekane. Kukise tutabikora? Kwa nini hatufanyi? Mutekereza ko imyenda dufite mu kabati tutacambara? Mavazi ambayo tunayo hatuvai. Tutayambika abantu benshi bakabonisha bamba? Hatuwezi kuwavalisha watu wengi na wapate cha kuvaa na wanashukuru Mungu. Hari gihugu kimwe nagiyemo, na nchi moja nilienda, Abanyarwanda benshi bacuruza. Kuna Wanyarwanda wengi wanafanya biashara. Abenshi nka 90% bacuruza ibyo kurya, kama 90% wanauza chakula. Nababajwe n'ukuntu ibiryo bipfira mu iduka. Nimehuzunishwa na vile chakula inaharibika dukani, kugeza ubwo leta y'ico gihugu ibahanira ko bacuruza ibiryo byarengeje igihe, mpaka serikali inawaadhibu kwa sababu wanauza chakula ambayo imepitisha siku. Ibindi bakabisohora bakabimena, ingine wanatoa na kumwanga. Ayo maduka goswe n'abakene badafite ico kurya. Hizo duka zimezingirwa na maskini hawana chakula. Uwo mutima ni wapi? Huyo moyo ni wa wapi? Ntabwo ari umutima w'Imana. Huu si moyo wa Mungu. Nyene niba bitararenza igihe kurenza igihe, wabihaye abakene bakabijya. Kama iko karibu ku expired si wape maskini wale. Yesu aravuga ngo babwire bagaburire. Yesu akasema walishe. Dini iravuga ngo basezerere. Dini inasema waage. Muza abantu baje kuri twe. Unajua watu waliokuja wakitukujia, badushakaho urukundo, wakitafuta upendo, ari twe twenyene bari bategereje amahirwe, na sisi pekee ndo walikuwa wanangojea bahati, wakasanga ntitubafitiye umwanya, wakapata hatuna muda na wao. Idini ni basezerere, dini waage. Yesu aravuga ngo baza. Yesu anasema walete. Hari abantu benshi twasezereye mu buzima. Kuna watu wengi ambao tumewaaga maishani. Abantu basigaye babana mu nyungu, watu wanaishi kwa faida. Biblia yavuze ngo abarimwe mu bagaburira. Biblia imesema iwe ni nyinyi mnawalisha. Ngo tugeze ku ijambo rya kabiri. Tumefika kwa neno la pili. Cha mbere biherere, kwanza waende kwa faraga pamoja na Yesu. Cha kabiri abarimwe mu bagaburira. Pili ninyi ndio mwalishe. Abantu barantangaje kabisa. Watu wamenishangaza. Baravuze ngo nuwagura imigati ya denario 200. Wamesema hata mtu akinunua mikate ya denari 200, aba bantu ntabwo bahaga. Hawa watu hawawezi wakashiba. Hanyuma Yesu arababwira ngo nibabicaze. Alafu Yesu akasema waketishe. Bicaze. Waketishe. Yesu ntashobora kugaburira abantu bahagaze. Yesu hawezi kuwalisha watu ambao wamesimama. Ntashobora kugaburira abantu bahagaze. Hawezi akawalisha watu waliosimama. Ni murebe uko munganuko. Mnaona vile mnatoshana. Wazana tone 5 z'imigati, mtu akileta toni 5 za mikate, muhagaze ntizabahaza. mkiwa mmesimama haiwezi ikawashibisha. Wazana imigati 2 mwicaye yabahaza. Lakini mikate 2 mkiwa mmekaa inaweza ikawalisha. Uzi impamvu abantu batubigisha ntibahinduka? Unajua kwa nini watu tunawafunza lakini hawabadiliki? Nuko bajyana uruhagarara. Ni kwa sababu wanakula wakisimama. Bajyana uruhagarara. Nakula bali wamesimama. Watumira bigisha bose bakomeye bo kwisi bakanyura hano. Hata ukileta wanafunzi walimu wote wanapita hapa. Ngo wahanurirwa n'abahanuzi bose bo kwisi. Hata ukitabiriwa na nabii wote wa dunia. Uruhagarara mu mutima ntuzigera wumva. Lakini ukiwa na moyo uliosimama huwezi ukasikia. Ariko turije imbere y'Imana. Lakini wakati umetulia mbele za Mungu. Kuicha ni position yo kutihuta. Kukaa hiyo ni position ya kutoharakisha. Ya kutojipigania. Nukuba utegereje ubuntu bw'Imana. Ni kukaa ukingojea neema ya Mungu. Ariko iyo ufite uburyo bigenza. Lakini kama una namna ya kufanya. Burimo kwigwanirira n'amanyanga n'ibindi.
ibindi unajipigania na unakitafuta mbinu zingine, nta kintu cyaguhaza. Hakuna kitu kinaweza kukushibisha. Ntabwo dukeneye imirongo myinshi ya Bibiliya. Hatuhitaji mistari mingi ya Biblia. Dukeneye umurongo umwe ushobora guhindura ubuzima bwawe. Tunahitaji mstari mmoja, kate moja unaweza ukabadilisha maisha yako. Hano muri Kenya higeze kuba akantu kantangaje. Hapa Kenya kumekuwa na kitu kimenishangaza. Mu myaka ya kera. Kwa miaka ya hapo mbele. Umwana yari mayibobo aba mu kiraro. Mtoto alikuwa ni chokora akiwa hapo kwenye mtaro. Mu rusengero aje kwiba Bibiliya. Akaja kanisani akiiba Biblia. Hanyuma ahasanga umuvuga butumwa. Akampata mhubiri. Yigisha ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Alikuwa anafunza fungo la 3:6 Yohana. Uwo mwana ahita yakira Yesu umwami n'umukiza. Huyo akampokea Yesu kama mfalme na mwokozi. Arangije asubira mu kirara haba. Akarudia huko mtaruni. Imana kuko itarobanura ku butoni. Kwa sababu Mungu hana uchaguzi. Iti mwuzuza umwuka wera. Akamjaza Roho Mtakatifu. Yuzura umwuka wera mu kirara. Kajaa Roho Mtakatifu kwa mtaro. Hanyuma nyuma y'iminsi Imana iramubwira ngo nazamuke ku isoko akoresha igiterane. Baada ya siku Mungu akamwambia panda sokoni ufanye mkutano. Aravuga ati hirya y'ubumayibobo ngeretseho gusara. Akasema baada ya kuwa chokora mimi nimekuwa mwenda azimu kabisa. Ninywerera urumogi nkaryama na kore none bigeretseho gusara. Nilikuwa navuta bangi na kulala sasa nimekuwa mwenda azimu. Imana iramubwira ngo zamuka ndabana nawe. Mungu akamwambia nenda nitakuwa pamoja nawe. Isoko asanga hari umusazi yazengereje isoko yose. Alipofika sokoni akapata kuna kichaa ambaye na polisi hata walikuwa wameshindwa. Hanyuma uwo musazi akubitanya amaso n'uwo mwana, umusazi ahita yikubita hasi. Alafu huyo mwenda wazimu alipopiga macho na huyo mtoto akaanguka chini. Hanyuma uwo mwana arasenga abazimu bava mu musazi. Alafu mtoto huyo akamuombea hama pepo akatoka. Bose bakura amaso ku musazi bayashira ku mwana. Watu wakatoa macho kwa huyo mwenda wazimu bali wakaangalia mtoto. Yambaye ikabutura icitse. Akakumbuka ana shoti ambayo imekatika. Yegamira urukuta rw'isoko. Akarudi nyuma akaweza kusegamia ukuta wa soko. Akumanyura wa mugata tunza rumwe. Akaanza sasa kumega huo aravuga ngo kw'Imana ikunda uyu musazi niko namwe bakunda. Akasema vile Mungu anampenda ukichaa ndivyo hivyo anawapenda. Murasa neza inyuma ariko mu mitima yanyu hari ibisazi. Ninyi mnafanana vizuri hapa nyuma lakini mkitubu Mungu anaweza akawafungua. Aravuga ngo dusenge bafukama mu kiziba bari. Akasema waombe wakapiga magoti wakaweza kuomba. Hakenewe imigati myinshi, hakenewe abantu bicara. Hatuhitaji mikate mingi, bado tunahitaji mkate mmoja. Hakenewe abantu bemeye kwicara. Tunahitaji watu ambao wamekubali kukaa. Imana ninyamusubiza abarambije abarambiwe bataje. Mungu atawajibu wale waliovumilia, waliochoka wakienda. Kwicara ku birenge bya Yesu. Lazima tukae kwa miguu ya Yesu. Na bubyutse buzigera buza. Tusipokaa hapo kwa miguu ya Yesu hatuwezi pata uamsho. Hanyuma hano hari mwirindi somo rya gatatu ryo kwizera, rya kane ryo kwizera. Kuna somo la 4 la kuamini. Kwiherera, kuenda kwa faraga. Nyuma twasomye ko nyuma yo kwiherera hakurikiye isha kabiri kivuga baada ya faraga ya pili nimwe mu bagaburira, ninyi ndio mtawalisha. Hanyuma irya gatatu bagomba ya tatu kwicara, ingeliwafaa wakae. Irya kane la 4 bagomba kwizera, lazima wangeliamini. Bagomba kubaho ubuzima bwo kwizera, lazima wangeliishi maisha ya kuamini. Sinzi niba ndibona amagambo mbisobanuramo, sijui kama nitapata maneno ya kuelezea. Yesu bamuhaye imigati 5 n'ifi 2. Yesu amempa mikate 5 na samaki 2. Arabishimira, akashukuru, arabibaha ngo babiha abantu, akawapa ili wawape watu. Nagira ngo dufatanye gutekereza, tuambatane sote kufikiria. Imigati yayimanitse ari ingahe? Mikate ameinua ikiwa ngapi? 5. Ikuwa 5. Imanuka yabaye ingahe? Ikashuka ikiwa ngapi? Yabaye myinshi. Abemera myinshi bagire mengi. Wale ambao wanakubali ilikuja ikiwa mingi wafanye hivi. Abemera ko yamanutse ikiri 5. Wale ambao wanakubali imeshuka ikiwa bado 5. Ntabwo yamanutse yabaye myinshi. Haikushuka ikiwa mingi. Yayimanitse ari 5 ngaruka ikiri 5. Ameipandisha ikiwa 5 akaishukuru alafu ikarudi ikiwa. Imani ilikuwa wapi? Umwigishwa yamuha umugati. Mwanafunzi alikuwa anampa mkate. Akamubwira ngo genda umanyurira abantu. Anamwambia nenda ukaumege watu. Akamanyura ibasi kuzura. Akamegea watu. Umugati utarangira. Mkate hauishi. Iyo umwigishwa awujya ari umwe, huu mwanafunzi angelikula ikiwa moja. Wari kumuhaza. Hata yeye hingelimshibisha. Kumanyurira abantu. Lakini kwa sababu amekubali kuumegea wengine. Mikate yaragwiriye. Mikate abantu 20,000 barajya. Watu 20,000 wakakula. Hanyuma basagura intonga 12. Na hata wakabakisha vitunga 12. Ibanga ry'imigati myinshi riri mu kumanyu. Siri ya mikate mingi ni kwa kumega. Nukajya konyene. Ukikala kakiwa kamoja. Ariko numanyurira abandi imigati ziyongera. Lakini ukiumega kwa wengine mikate itaongezeka. Ibanga ry'umugisha riri mu kumanyu.
Baraka itatokana na kuumega. Mwijuru hari gihe baguha 1,000 c'amashiringi. Mbinguni wanakupa 1,000 ya Imani shilingi. igahita ikohereza n'ugusaba kugira ngo umumanyurire. Mungu anakutumia na yule atakayekuomba ili umege kwake. Ugahita uvuga ngo ibibazo mfite birenze 1,000. Unasema matatizo ninayo yanazidi 1,000. Ntabwo biri bunkwire. Na hata mimi haitanitosha. Mwijuru baba bariho baresista ngo barebe ko babikurikirana ngo barebe niba ushobora kumanyura. Mbinguni wanakutazama wakaangalia huyu mtu anaweza akaumega. Uziyona niwe kumanyura. Unajua ukishindwa kuumega. Bahita bavuga ngo azahora habwa dafite ico gutanga. Wanasema aendelee kupewa bila kutoa. Ntushobora kugira umugisha utamanyura. Huwezi kuwa na baraka bila kuumega. Nza abantu benshi ku isi batanga icya 10 batari n'abakristo. Najua watu wengi ambao ni duniani wanatoa fungo la 10 bila kwa Wakristo. Bamanyura umugisha waraje. Lakini kwa sababu wanaomega baraka iko hapo. Caterpillar izi mashini zihinga ni izina ry'umuntu yatanze icya 10 adakijijwe. Hizi gari zinazotengeneza barabara ni za mtu aliyetoa fungo la 10 bila kuokoka. Umuti wamenye witwa Colgate ni izina ry'umuntu yatanze icya 10 adakijijwe. Jina la mtu huyo anaitwa Colgate ni mtu ambaye ametoa fungo la 10 bila hata. Amashira hamwe yose uzi ya Gikristo muri Afrika. Yale makundi yote unayoyajua ya Kikristo Afrika. Amenshi naye abantu bari muri Amerika ni Burayi afata amafaranga menshi akavuga ngo muzaje kumfashiriza abanyafrika ataranahagera. Wengi ni wako Marekani, Ulaya wanasema nenda mkawasaidia wa Afrika na hajawahi fika. Tukanze ifunguro twohereza kamera ngo uje gufotora. Lakini sisi tukitoa kama chakula tunatoa kamera ili waende kupiga picha. Ibanga riri siri lipo mukumanyi kuumega. Igeshose tutaramenye kumanyura ntabwo umugisha uzigera. Hata wote kama hatujajua kuchangia hatuwezi kupata baraka. Harimo kwizera, ikiwa imani, harimo no gutanga. Ikiwa hata kutoa. Tugeze kuchakanga. Tumefika kwa ngapi? Shagatano. Ya 5. Harimo kumanyura, harimo no gutanga. Ikiwa kuumega alafu pia na kutoa. Hanyuma kingine igikurikiyeho kingine kitakachofuata murongo wa 45 ahatabigishwa ngo bikire mu bwato. Akawasitiza wanafunzi waweze kuingia kwenye chombo. Akamutegeza kwa ahantu hari imigati ari umuntu yahava. Unakubali mahali kuna mikate mtu anaweza akatoka? Ahantu hari imigati wahavuja. Pahali kuna mikate mtu anaweza akatoka akienda hapo. Abahatira kujya mu bwato. Akawasukuma ili waweze kuingia chomboni. Imana izagukura muri comfort zone. Mungu ataweza kukutoa hapo. Ibintu by'ubutesi ndabizi ko hari ukuntu ibigukuramo. Mambo ya kudeka najua kuna vile Mungu ataweza kukutoa. Ubyutse mu butesi. Huwezi kuwa na uamsho kwenye kudeka. Ntabwo ubyutse buba muri comfort zone, ntabwo bishoboka. Haiwezekani uwe kwenye wakati huru alafu uamsho ukuje. Ibyo mvuze ndabizi neza. Hayo niliyosema na yajua. Abantu bose Imana yakoresheje. Wote ambao Mungu amewatumia. Yabanza kubakura muri zone ya comfort. Bado angeliwatoa kwenye mahali pazuri. Akabashira ahantu hagoye. Anawaweka mahali pagumu. Iyo urebye ukunikiza ugitoza abana bacu. Ukiangalia vile tai inazoesha watoto wake. Ichari chamahwa. Tai inatengeneza nyumba yake ya miwa. Ikarenza ho ipama. Alafu inaweka ipama nyene. Hanyuma uko ibyana bikura vile watoto wanaendelea kukomaa niko gikuramwo ipampa kigasigaza maho. Ndivyo inaendelea kutoa hizo vitu zimeweka hapo ndani, sasa inabaki miba. Ibyo biba bicoroshe. Hizo vitoto bado zichanga. Ariko hageze ko kigisha abana bacu kuguruka. Lakini ikifika mahali pa kuzoesha kuruka. Kibaheka ku mugongo kikabatwara kure hashoboka. Inawaweka mgongoni na kuwapeleka mahali mbali. Kigahita kirekura. Alafu inaachilia. Akana kakamanuka gamva gapfuye. Kitoto kinashuka mpaka karibu kufa. Kigahinyura munsi kigateka. Alafu sasa inakuja karibu chini alafu inaeka mabawa. Niko gitoza abana bacu kuguruka. Hivyo ndivyo inazoesha watoto vitoto zake. Hari rero kidatega ahubwo kirekura. Kuna siku sasa haitaenda kumsaidia bado inaachilia. Hanyuma yize kuguruka neza igakurikira nyina. Ile ambayo imejifunza kuruka vizuri amfuata mamake. Itize kuguruka ubwo murumva bihuriramo. Ile sasa ambayo haijajifunza sasa mnasikia itakuwaje. Kandi ikintu gitangaje. Na kitu cha ajabu. Ubuzima ikizu kibayemo. Maisha ambayo tai inaishi. Nibwo gitoza umwana wacu. Haya maisha ndiyo sasa inazoesha utoto wake. Ikizu gishobora kureba muri kilometero 5. Tai inaweza ikaangalia kwenye kilomita 5. Kikamanuka gikurikira intego carebye. Na kushuka ikiwa imeangalia kitu ilichoangalia. Iyo gihushije intego. Ikipita kando. Gihita kijya ahantu kigahonda umunwa kwibuye imisi 7. Naenda na kupiga mdomo wake kwa mawe kwa siku 7.
gita cibwira ngo umunwa wanjye urashaje ntukibasha gufata. Inajiambia sasa huu mdomo umezeeka haujui sasa kushika. Ikazahava cirije iyo misi yose kimeze umunwa mushasha. Na inatoka sasa ikiwa imefunga kwa hizo siku 7 alafu ikiwa na mdomo mwingine mpya. Muzi ntego twahushije muzima ko zingana. Unajua lengo tulizopitisha kwa maisha. Ahubwo ngo dusubire imbere y'Imana, Imana iduhe iminwa mishasha. Kuliko turudi kwa Mungu, Mungu atupe mdomo mpya. Mungu atupe roho mpya. Twakomereje aho twari tugeje. Tumeendelea mahali tulikuwa. Ari umupastori umwe twakoranye. Kuna mchungaji tuliyefanya pamoja. Yarambiye ngo yatekereje kunyura ahantu nubwo habatagira umuryango ahita hanyura. Ameniambia akifikiria kupita pale hata kama kuna mlango atapitia. No kugonga igikuta. Alafu sasa atapigana na kugonga ukuta. Umaze kugonga ibikuta bingahe? Nimemuuliza je, umeshagonga vikuta ngapi? Yarambye atabwo nibwo buzima mbamo. Akaniambia hayo ndiyo maisha mimi naka. Birumvikana ko impanga yayirangije ayime. Ni kama uso umeharibika kabisa kwa kugonga vikuta. Twagonze uko bingana. Unajua vikuta tulizogonga vile zilivyo. Muza makosa twakoze muri uyu murimo kwangana. Unajua makosa tuliyofanya kwa kazi hii. Kubera iki twahushije intego kuko tutameye kuva muri zone comfort twemere gutozwa n'Imana. Kwa sababu hatukukubali kuweza kuzoeshwa na Mungu. Ahantu harakomeye. Ali hapa ni pagumu. Ariko ni ngombwa kuhanyura. Lakini lazima tupite. Imana izakunyuzaho tumva. Mungu atakupitisha mahali usikii. Uzayigirira icizere kwa yikujyana ari heza. Muamini pale atakupeleka ni pazuri. Yagomba kubakura muri zone ya comfort. Lazima angeliwatoa mahali pazuri. Biblia yatubwiye ngo igihe bo bari bagiye mu bwato. Biblia imesema wakati wao walikuwa wanaenda chomboni. Ngo yagiye gusenga ari wenyene. Ameenda kuomba akiwa peke yake. Ubundi reka mbabaza. Chani waulize. Niba abana bange tubana mu rugo. Kama watoto wangu ambao tunaishi nao kugira ngo bamenye ico mbashaka ho babanza kubaza umuturanyi ubwo twaba tubanye neza. Ili wajue mapenzi yangu kwao lazima waulize jirani. None se niba kugira ngo umenye ico Imana igushaka bibanza kunyura ku muhanuzi ugubanye n'Imana neza. Kama kile unachohitaji kwa Mungu bado unapitia kwenye nabii, unaishi na Mungu vizuri. Ngenza abakobwa benshi barongo Imana itavuze. Mimi najua binti wengi waliooleka kabla Mungu kusema. Mungu yapanza abahanuzi bo mu ntara zitandukanye. Kijana amewapanga nabii wa bagahamagara umukobwa bakamubwira ko isaha umuhungu azaza kumusura. Wanamwambia sasa saa hii kijana atakuja kukutembelea na huyo ndiye Mungu amekupa. Umukobwa yahanurirwa n'abantu batatu azi ko batazinanye. Binti sasa akitabiriwa na watu watatu ambao hawajuani. Akavuga ngo Imana yavuze. Nasema Mungu amenena. Nta jwi ry'Imana ryigeze rivugana nawe. Hakuna sauti ya Mungu iliyosema pamoja naye. Agasanga tipa mu inzoga. Amepata fulani anakunywa pombe. Agatangira kumuvanga ako kanya. Sasa inamchanganya kabisa. Kubera ntafite umwanya wo kumva Imana. Kwa sababu hana muda wa kumsikia Mungu. Afite umwanya wo kumva abahanuzi. Ana muda wa kusikia nabii. Biblia iravuga ngo ntimugapinge ibihanurwa aho mugenzure byose. Biblia inasema msipinge bali mjaribu. Hanyuma mugundiremwe ibiri ukuri. Na muweze kuchukua yale aliyo mazuri. Ibyo mvuze ndabizi ko bikomeye. Yale niliyosema ni magumu. Uzi kubona umuntu usenga. Kuona mtu ambaye anaomba. Afite ubuhanuzi ko umugore wazapfa karongora undi. Ana unabii kuwa mke wake atakufa amuoe mwingine. Uzi umukristo ugigaburogera afite ubuhanuzi ko umugabo wazapfa akarongorwa n'undi. Unajua mkristo ambaye anakunywa meza ya Bwana anajua imbere y'Imana abwira Imana ngo uzasoza isezerano ryawe ryari. Amuulize sasa Mungu utatimiza agano lako lini? Uzabarokora kuntu ari abagome. Unajua walokole vile ni wabaya. Bene washobora no gufasha Imana gucura umugeni. Anaweza kumsaidia Mungu pia kwa kutimiza hayo. Yasiga asenga ari wenyine. Amebaki akiomba peke yake. Dukwiye kwiga ubuzima bwo kubana n'Imana turi babiri. Lazima tuige kuwa na Mungu peke yetu. Hanyuma ikindi hano bagomba kumvira ubabwiye kujya mu nyanja. Wangelimtii yule aliyewaambia kwenda mashwari. Imana yatubwiye ibintu byinshi mu buzima ariko kubyumvira byaratugoye. Mungu ametuambia mambo mengi maishani lakini imetushinda kusikia. Ntabwo ibyo dukwiye gukora ibyinshi turabizi. Yale tungelifanya mengi tunajua. Haburi kingo tubyumvire. Imekosa lini ili tuweze kusikia? Haburi kingo tubyumvire. Imekosa lini ili tutii? Nituvyumvira ububyutse buzaza. Tukitii uamsho utakuja. Nitutavyumvira ububyutse ntibuzaza. Tusipotii uamsho huwezi kuja. Ikindi nababwiramo hano. Kingine naweza kuambia. Harimwo investment. Kuna investment. Kugira ngo ububyutse buze hari abantu bagomba gushoramo. Ili uamsho ukuje lazima kuwe na waegezaji. Ushobora gushoramwe amavi usenga. Unaweza ukaegeza magoti ukiomba. Ushobora gushoramwe amafaranga. Unaweza ukaegeza pesa. Undashobora gushoramwe ubwenge. Unaweza ukaegeza akili. Undashobora gushoramwe ikindi. Unaweza ukaegeza kitu kingine. Ububyutse ntibushoboka nta investment yabaye. Uamsho uwezekani bila kuegeza. Harantu namwe nakora ivuga butumwa mu Buhindi. Kuna pahali nimefanya uinjilisti huko Uhindi. Hari ikintu kimwe nigiye kuri bene data b'Abahindi. Kuna neno nililojifunza huko kwa India huko. Mwishure haba hari ibigirwamana nka 20. Shuleni
kuna miungu kama 20. Ubuhindi bwose bufite imana miliyoni 3 n'igice. Uhindi una miungu milioni 3.5. Mu mashure yose ni itegeko ko abana basenga ikigirwamana buri saha. Kwa shule lazima waombe miungu kwa saa. Buri saha bahaguruka bakunamira ikigirwamana. Kila saa wanaamuka na kumuinamia huu Indi saha yarangira mwarimu agahagarika amasomo bakunamira ikindi nubwo buzima baba. Saa ikiisha wanainamia miungu mingine. Muri engineering muri kaminuza mu Buhindi. Kwa engineering huko India. Baravuga ngo iyo usizi kibanza habanza iki. Ukitengeneza kiwanja itaanza. Igisubizo kiravuga ngo habanza kubandwa no guterekera. Kwanza ni kuenda kwenye waganga. Ni itegeko mu gihugu hose ko mbere y'ukubaka inzu babanza kubandwa no guterekera iminsi 3. Ili wajenge nyumba kwanza wataenda kwa waganga kwa siku 3. Hanyuma mu gutaha inzu baterekera iminsi 7. Ili nyumba sasa ikiwa imejaa wakiingia wataenda kwa waganga siku 7. Wakimwanga damu, wakichinja, wakifanya vitu ambazo ni mbalimbali. Kitu kimwe kimbabaza. Kuna kitu kinachonihuzunisha. Abantu basinzire n'abarokore bonyene. Watu waliosinzia ni walokole. Aba batipe bubaka imihanda hano muri Afrika. Hawa wanaojenga barabara hapa Afrika. Aba bashinwa n'abandi. Hawa wa China na wengine. Mbere yuko caterpillar zisize umuhanda. Ili gari zitengeneze barabara. Babanza kubaga inka bakamena amaraso. Bado wanachinja ngombe na kumwanga damu. Niko babigenza. Hivyo ndivyo wanafanya. Narabibonye henshi. Mimi nimeona mara nyingi. Uwo muhanda wanyweye amaraso mbere yuko bawusiza. Hiyo barabara ile mwanga damu wakati kabla ya amaraso y'abawunyuramo. Si itamwanga damu ya wale ambao wanapitia. None ukabona umuhanda umwe uri w'insengero nka 20. Unaona barabara ina kanisa kama 20. Nibazi yuko mbere yo kusiza batanze igitambo. Hawajui kama wametoa dhabihu kabla watengeneze barabara hiyo. Abantu bagahora bagongerwa n'imodoka imbere y'urusengero ntaco bitubwiye. Watu wanaendelea kugongwa mbele ya kanisa lakini hatojali. Abandi bo bazisho gukora. Wengine wanajua cha kufanya. Tugomba kugira abo bahindi rero bakijijwe. Hao wahindi ambao wameokoka. Baravuze ngo Imana yaduhaye umugisha. Wamesema Mungu ametubariki. Tugomba kubaka amashuri ya Gikristo. Lazima tujenge shule za Kikristo. Abana bacu bigiramwo bataramye ibigirwamana. Watoto wetu waweze kusomea bila kuabudu miungu. Ni investment, no kuinvestisa. Hiyo ni kuegeza. None ubu abakire bacu batumari iki? Wale matajiri wetu wanatusaidia nini? Abakire bacu batumari iki? Matajiri wetu wanatusaidia nini? Niba byibuze batatwubakira uburezi bufite indangagaciro za Gikristo. Kama waweze kujenga masomo ili watoto wetu wasome wakiwa na mila ya Kikristo. Kimwe mu bintu byapfuye ku isi. Mojawapo ya vitu zilizoharibika duniani. Harimo uburezi. Kuna malezi. Ndebera umwana uramufashe afite imyaka 3. Umechukua mtoto akiwa na miaka 3. Umushize mu maboko y'umwarimu utemera ko Imana ibaho. Umemweka chini ya mwalimu ambaye hakubali Mungu yupo. Atheism muri Amerika igeze kuri 15%. Atheism huko Marekani imefika kwa 15%. No muri bihugu byacu abatemera ko Imana ibaho bamaze kuba benshi cyane. Na hata kwa hizi nchi zetu wale wasiokubali Mungu ni wengi sana. Muri abo harimo abarimu. Mojawapo hapo kuna walimu. Hanyuma ugafata umwana wawe wabyaye. Alafu unamchukua mtoto wako uliyemzaa. Kumushira mu maboko. Na kumweka mikononi mwake. Azamugumana umwanya munini. Na yeye ndiye atakaa naye kwa siku utekereza ko azakugarurira iki? Atakurudishia lini? Azakugarurira umuhakanyi. Atakurudishia yule mkataji. Utemera ko Imana ibaho. Yule ambaye hakubali Mungu yupo. Hanyuma tugahita tuza hano tukabyina igisimba. Alafu tunakuja hapa na kucheza kisimba. Tukavuga mu ndimi. Tunanena kwa ndimi. Tudashobora kuinvestisa mu kubaka ubwami bw'Imana. Na hatuwezi kuegeza kwa kujenga ufalme wa Mungu. Reka mbaho urugero ruri hafi. Chani wape mfano wa karibu. Abantu baririmba sekira. Wale ambao wanaimba nyimbo za kidunia. Na bose bavuye muri korali. 85 wametoka kwa nakwaya. Aba bahanzi bose muzi bakomeye. Hawa wote ambao mnajua waimbaji. Bose bahanu bavuye muri korali. Hawa wote wametoka kwa kwaya. Hanyuma se habuziki. Alafu kumekosa nini? Kibatujyanye muri sekira. Kwa nini wameenda kwa sekila? Habuze umenye impano zabo. Kumekosa ile atajua karama zake. Dunia ikajua sasa karama zao ikazitambua alafu ikawatumia. Nitwe twakagombye kujya kuroba mu isi abo tuzana kuri Kristo. Sisi ndio tungeenda kuvua duniani na kutegeta dunia. Kuroba abana bacu ibatwara kubangiza. Sasa dunia ndiyo inavua watoto wetu na kuwaharibu. Kuko kuinvestisa mu kumenya impano z'abana. Kwa sababu kumekosa mtu wa kuegeza ili ajue karama za watu. Iyo ngeze hano ngira maranga mutima. Kifika hapa ninakuwa na hisia. Kubera ko umuntu akira ku giti cye. Kwa nini mtu akiwa tajiri anakuwa tajiri kwa ngambo yake? Ubusa ntibushoboka hatabayeho kuinvestisa. Uamsho uwezekani bila kuegeza. Umuntu akagira amahirwe yo kumenya Igifaransa n'Icyongereza akazarinda bipfana.
mtu anabahatika kuwa na Kifaransa na Kiingereza lakini anakufa nayo. Umuntu akabwira ngo ngiye nkorera UN ngo nkorera ibihumbi 20 by'amadolari. Mtu anakuambia mimi natumika kwa UN nafanya kwa $20,000. Abakecuru 10 bo mu rusengero ngo babone byibuzayo gucuruza gatabo. Hata hawezi kufanya project Kongo wa kanisani ili waweze kupata hata. Mu bwami bw'Imana ni iki turakora? Kwa ufalme wa Mungu tunafanya nini? Ubu byose ntibushoboka tabayo ku investisa. Uamsho uwezekani bila kuegeza. Ngiye muri 86 na 8 kwa miaka ya 86-8 hapo abantu 30 twajyaga twubaka urusengero. Watu 30 tulikuwa tunajenga hekalu. Twabaga leta duhaye kibanza. Serikali ilikuwa itupe kiwanja. Hanyuma tukagisiza n'amaboko yacu. Alafu tunakitengeneza na mikono yetu. Ahantu habi hatabaho tukahabona ikibanza. Pahali pabaya ambapo hakungewezekana tunapata uwanja. Umuntu wese aje gusenga kaza yikoreye ibuye. Lakini kila mmoja akija kushiriki analeta tukayakoramwa fondation. Alafu tunafanya msingi. Tukaita tumanuka mu kabande tukabumba amatafari. Tunaenda na kutengeneza matofali. Ayo matafari amatanura abiri tukayagurisha tukayaguramwo sima. Sasa tunauza sehemu moja tukazamukana n'imitwe yacu ku kibanza. Mengine tunaleta kiwanjani. Abafundi bakavuga ngo ubwo Imana yaduhaye amahigwe yo kumenya kuba. Fundi anasema kwa kuwa Mungu amenipa kujua kujenga. Tuzagubaka ku buntu nta faranga dusaba. Hii kanisa tutaijenga bila pesa. Kubatse ibisengero binini. Tumejenga hekalu kubwa. Nta mafaranga dufite. Bila hata support. Abaturage batambaye inkweto. Wale ambao hawana hata viatu. Ni gutaba abakristo 50 bananirwa kubaka. Ni jinsi gani wa Kristo 50 wanakosa kujenga? Murachankunda? Bado mnanipenda? Ubu byose ntibushoboka. Uamsho huwezekana. Dufite imitima nk'iyo dufite ntibishoboka. Tukiwa na mioyo kama ile tunayo. Tuzi kurebanaho no kurebuzwa. Tunajua kuangaliana na kutazamana. Mushumbi yambaye shati shasha avuga ati buriya tuririye amafaranga. Mchungaji akiwa na shati nzuri wanasema amekula pesa yetu. Mbega ibintu biciriritse. Vitu ambazo ni za bei rahisi. Nabwo arabantu ngo birirwa ngo bavuga ngo ibyadutse ngo muri Bibiliya nano nabasomye. Kuna watu walikuwa wanasema mambo ya kuvuma mu matiku ngo bavuga ibyadutse. Wakinena mambo ambayo ya kuvuma. Iyo dufata imyaka tumaze twarumbisha ubutumwa bwiza. Miaka tuliyomaliza tukiwa tumesikia injili. Iyo dufata urubyiruko rwacu tukabigisha imiyoborere myiza. Tukichukua vijana wetu na kuwafunza administration. Tukabohereza muri politiki. Alafu tuwatume kwa politics. Twari kuzagira abayobozi benshi muri politiki bafata ibyemezo kuri top ubuzuye umwuka w'Imana. Tungelikuwa na wanasiasa wengi ambao wanachukua hatua nzuri. Iyo tukabigisha indangagaciro za Gikristo tukabohereza mu gisirikare. Vijana wetu tungelichukua tukawafunza. Alafu tuwatume kwa wanajeshi. Tungelikuwa na general ambao wananena. Bacu tukabigisha amahame y'ubwami bw'Imana mu wafanya biashara tukiwafunza. Kuzagira abamilioneri buzuye umwuka w'Imana. Tungelikuwa na milioneri ambao wanajaa roho wa Mungu. Apostle Gitwaza yigeze kuvuga kandi impamvu muvuze mu izina nuko yakavugiye kuri social media. Apostle Gitwaza amesema neno. Rimwe ngo yagiye muri Korea. Ameenda huko Korea. Hanyuma ngo bamuha umuntu wo kumufasha kuri hoteli. Wakampa mtu wa kumsaidia hotelini. Amwitaho aramufasha. Akamshughulikia. None bagiye gutandukana ngo akora mu mfuka ngo amuha $100. Alipo taka kwenda akatoa $100 akataka sasa kumshukuru. Arambwira ngo mushumba ngo mu byukuri ngo ngiyeho naje kugukoreraho umugisha ngo yako amafaranga sinyakeneye. Akamwambia mchungaji nimekuja kukujumikia lakini sijakuja kutafuta pesa. Arambwira ngo ningewe nyirese musungu kuisi. Akasema mimi ndiyo kiongozi wa Samsung duniani. Myumvire yacu iragwaye kabisa. Lakini mafikira yetu yamegonjeka. Myumvire yacu iraciriritse cyane. Mawazo yetu yamegonjeka kabisa, ni ya chini. Dukeneye abantu ba serve ubwami bw'Imana. Tunahitaji watu ambao wana serve ufalme wa Mungu wakiwa kwa kiwango kama hicho. Ntabwo Imana yahamagare bamwe gukira abandi gukena. Mungu hajawaitia wamoja kuokoka na wengine kutajirika. Ni mafikira yetu ambayo ni ya chini. Igihe tuzahindura uko dutekereza, wakati tutabadilisha mawazo, ubwami bw'Imana buzaza. Ufalme wa Mungu utakuja. Hanyuma ikindi hano yemeye kubohereza mu nyanja kugira ngo abatoze. Kingine amewatuma baharini ili aweze kuwazowesha. Bishoboka ko Imana igukoresha itaragutoje. Haiwezekani Mungu akutumikishe bila kukuzowesha. Yosefu yabwiwe ko bene nyina bazamwunamira. Yosefu ameambiwa kwa ndugu zake watamuinamia. Ahita umunsi umwe yisanga ari mu mwobo. Siku moja akajipata akiwa shimoni. Hanyuma bamugurisha muri Egiputa. Wakamuuza huko Misri. Nigeze kuva muri Egypt n'imodoka ninjira muri Israeli. Nimetoka Misri nikiingia Israel kwa gari. Ni kilometero 1000. Ni kilomita kama uciye mu muhanda 1000 ukipitia kwa barabara. Nekereza ko uciye mu misozi ya Sinai ugakata muri ile misozi kilometero birenze 1000. Ukipita kwa hiyo milima ya Sinai kilomita ni mingi sana zaidi ya 1000. Iyo hakonje haba munsi ya 0.
Ikiwa na baridi iyo hashushe harenza dogere 40, ikiwa na joto ni zaidi ya 40. Ni urugendo rw'ukwezi ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Ni safari ya mwezi kwa mtu ambaye anajua kutembea nyikani. Yosefu yari afite imyaka 16. Yusufu alikuwa na miaka 16. Ndebera umwana w'imfubyi mama we yarapfuye. Angalia mtoto yatima mama yake alikuwa amekufa. Hanyuma hagati ya se umukunda. Ametoka karibu na babake anampenda. Yisanze mu mwobo bene se ari bo mushizemo. Amejipata kwa shimo ndugu zake ndio amemweka. Agenza urwo rugendo rwose mvuze bamugurishije. Ametembea safari yote niliyoisema wakiwa wamemuuza. Ku isoko babanje kugura ibihungu by'ibisore bishoboye akazi. Kwa soko wamenunua vijana ambao wana nguvu wanaweza kazi. Afande Potifar avuye ku kazi saa 11 asanga harakana kasigaye akagura 20. Potifar akaweza kumnunua kwa shilingi tuseme. Biravuga ngo nubwo kari gato kananutse ariko ubu kuboko kwiza kw'Imana kwari ku buzima. Lakini mkono mzuri wa Mungu ulikuwa juu ya maisha yake. Hanyuma kubw'ibyago yisanga muri gereza. Kwa bahati mbaya akajipata gerezani. Yosefu yafunzwe imyaka 12. Yusufu amefungwa miaka 12. Ariko umunsi umwe. Lakini siku moja ububyutse bwaratangiye. Uamsho ukaanza. Ayobora ibihugu 120. Akaongoza nchi 120. Ububyutse bwaraje. Uamsho umekuja. Imana izakoresha abantu yatoje. Mungu atawatumikisha watu waliowazoelesha. Ababiririmba ni sawa, wanaoimba ni sawa, nabirirwa babyigisha nabyo ni sawa, wale ambao wanafunza ni sawa. Ariko mu gihe cy'ububyutse, lakini kwa wakati wa uamsho, Imana izakoresha abantu yatoje. Mungu atawatumikisha wale aliyowafanyia mazoezi. Mose niko byagenze. Musa imekuwa hivyo. Iyo tuvuze Mose ntabwo mwumva ico bivuze. Tukisema Musa hamjui inamaanisha nini? Biblia iravuga ngo Egiputa yico gihe nababwiye ko yayobora gihugu 120. Biblia inasema Egypt ya wakati huo ilikuwa inaongoza nchi 120. Amesoma kwa shule nzuri za wakati huo hivyo. Nyuma yaho yabaye umusirikare ku rwego rwa colonel. Amekuwa kwa askari kuko yigeze gutsinda Ethiopia ari uyoboye ingabo, kwa sababu amewahi kushinda Ethiopia, yeye ndiye alikuwa kiongozi. Hanyuma bamutoza nk'uzaba farao w'ubutaha, walikuwa wanamzoelesha kama atakayekuwa farao wa. Uwo muntu ari kuri ubwo rwego agahita yisanga aragiye intama zitarize imyaka 40 mu butaha. Mtu aliyezoelesha kwa wakati huo, lakini anajipata akichunga kondoo kwa miaka 40. Imana ibonye ahigejeje iramuvuga ngo uyu munsi nkugize nk'Imana kuri farao. Mungu alipomuona bale amemfikishia akasema nitakufanya kama Mungu kama farao. Mungu atatumikisha aliyowazoelesha. Ntabwo abantu bose bazanye ububyutse. Watu wote walioleta uamsho, Imana yabatoreje ahantu hameze nkaho ababigishwa bari. Mungu aliwazoelesha kama pahali hapa wanafunzi walikuwa. Ikibazo kimwe rero, lakini swali ni hili, turi kwemera gutozwa? Saa hii tunakubali kuzoeleshwa cyangwa turashaka kuba muri comfort zone, ama tunataka kuwa kwa mahali pazuri? Niba umunsi umwe narindi Kaisaria, siku moja nilikuwa Kaisaria, hanyuma tureba ahantu intumwa zatoterejwe, tukaangalia pahali wanafunzi waliweza kupata dhiki. Bakabashita ku giti, walikuwa wanawachukua na kuwaweka kwenye mti, bakabasiga amavuta bakarara bakira umuhanda, na kuwapaka mafuta wanalala wakiwaka barabarani. Bajyaga basonzesha intare iminsi 3. Walikuwa wanafanya simba zile kwa siku 3. Bakabazana muri stade intare zikabajya. Wanawaleta stadium, simba zinawakula. Itangaje umugide yatubwiye, yule ambaye alikuwa anatuongoza alituambia, ngo bapfaga baririmba indirimbo yahagarara uwanyuma apfuye. Walikuwa wanakufa wakiimba, nyimbo ilikuwa inasimama wa mwisho akiisha. Aho hantu ni ku nyanja ya Mugiterane, mahali hapo ni kwenye bahari ya Mugiterane. Haruku nabwo babazana bakabuzuza stade, walikuwa wanawaleta wanawajaza kwenye stadium, bagahita bafungura amazi akabasanga muri stade akabanigiramo. Wanafungua maji kujia kwenye stadium na anawaulia huko. Paulo yafungiwe ahantu amaguru aborera mu mazi. Paulo amefungwa mahali kwa maji, miguu ikaozea kwa maji. Yavamwe agahita abwira uwo bari kumwe avuga ngo nyandikira ubwira abantu ngo nibishime, ndabisubiye ngo ntibishime, amaguru yaboze. Na akitoka hapo anawaandikia watu furaheni, endeleeni kufuraheni, na miguu iko imeoza. Lakini sisi tuna wokovu ambao haiwezi kuvumilia hata maneno. Twanze gutozwa, tumekataa kuzoeleshwa. Ni utihanganira magambo uzihanganira karengane. Kama huwezi kuvumilia maneno utavumilia dhiki. Niba utashobora kwihanganira umugore wawe cyangwa umugabo wawe, ubwo uzashobora kunyura mu karengane. Kama huwezi kuvumilia mke wako ama mume wako, utaweza kuvumilia dhiki. Itorero ry'Imana, tani waambie kanisa la Mungu, hano nta mikino irimo. Hapa hakuna mchezo. Uko byatangiye niko bizasoza. Vile imeanza hivyo ndivyo itaisha. Byatangiye intumwa zirengana, imeanza wakipata dhiki, imeanza wanafunzi wakidhikiwa, na itaishia kwenye kudhikiwa pia. Yuri kureba imitwe ya Kiislamu y'iterabwoba ku isuku niri kuzamuka. Ukiangalia vile kundi za Kiislamu zinaendelea kuinuka, mutekereza ko hagamijwe, mnafikiria inamaanisha nini? Ni itorero rihiwe, ni kanisa wanalo litafuta. Hizi ntambara ziri mu karere k'ibiyaga bigari, hizi vita zilizoko katika maziwa makuu zinakuja kubomoa Ukristo. Ubwo wakongeraho Illuminati, sasa utaongezea Illuminati, wakongeraho abantu bemvestisa kumanywa na nijoro ngo basenye Ubukristo, utaongezea wale wanaoegeza ili waweze kubomoa Ukristo. Mugihe twebwe aho kugira ngo twubake imbaraga, wakati sisi hatujengi nguvu, bali tunaendelea kuachana. Kubera ikintu twemera gutozwa, hatukubali kuzoeleshwa. Ububyutse buzakogwamwe n'abantu bemeye gutozwa. Uamsho utafanyika na watu waliokubali kuzoeleshwa.
igihe cyose tutemeye guhinduka, wakati wote tusipokubali kubadilika, ntabwo byose bushoboka. Uamsho hauwezekani. Hari bumwe nagiye mbona, kuna mmoja wapo nilikuwa naona ahitwa mu bibare habaye ububyutse, huko bibare kumekuwa na uamsho, ahitwa rubono habaye ububyutse, na pia mahali hapo kumekuwa na uamsho. Tubara abantu 6,000 kuwa kabiri baje guterana, tulikuwa tunahesabu watu 6,000 waliokuja kushiriki. Abantu basohotse mu rusengero kubera gakombe, hasigara abantu 8 gusa. Lakini siku moja watu wametoka kwa sababu ya kombe, alafu kubaki watu 8. Ariko abakristo natwe turaciriritse kabisa. Lakini wakristo sisi pia ni wa bei rahisi. Kuzira gakombe, unajua agakombe ko kunywera, kikombe ya kunywea, abantu 5,000 bakiruka, watu 5,000 wanatoka kubera agakombe, kwa sababu ya kikombe. Umuse haje intare, siku kutakuja simba. Twasomye ngo hakurya, tumesema ngambo. Yongeze hano nshobora kugira amaranga mutima, reka ndekeraho. Nikifika hapo naweza nikawa na hisia cha nacho. Ngambo ya inyanja, ngambo ya bahari. Ububyutse bwaratangiye, uamsho ukaanza. Bamaze gufata hakurya, walipofika ngambo, bagere musozi, wakafika huko mu gihugu c'Abagenezareti, kwa nchi ya Wanazareti. Biblia avuga ngo bacomoka bamenya ko Yesu ari uje. Biblia ikasema walipovuka wakaona Yesu amekuja. Umurongo wa 55 birukanga impande zose muri ico gihugu cose, wakaenda mbio wakizunguka nchini yote, batangira guheka abagwayi mu ngobyi, wakaanza kuwachukua vitandani walio babazerera naho bamwumvishe hose, kwenda kila mahali walipomsikia, naho yajyaga hose, na pahali alikuwa anaenda kila pahali, mu birorero no mu midugudu, na kila pahali kwa vijiji, bashira abagwayi mu maguriro, wakawaweka wagonjwa kwenye baraza, kandi abaje bose bakiza, na waliokuja wote walienda wakiwa wameokoka. Ubwo nibwo byose dutegereje. Huo ndio uamsho sasa tunaongojea. Abagwayi bose bazakira, pahali wagonjwa wote watapona, abazaza bafite ibyaha bazababarirwa, wale watakuwa wakiwa na dhambi watapona, wale watakuwa na shida watakuwa wamepona. Dutegereje ububyutse, tunangojea uamsho. Ariko ikibazo ni kimwe, lakini swali ni je, kwemera gutozwa, tunakubali kuzoeleshwa, cyangwa Yesu tusigaye tumwita umuzimu, ama Yesu tunamuita ni pepo? Umva iyo gukuye muri zone ya comfort y'imigati, akikutoa mahali pa mikate, kisanga ugwana n'imiraba ijoro ryose, na unapatana ukipigana na dhiki, ushobora kumuhindurira izina, unaweza ukambadilishia jina. N'ababesha Imana yarakoze kwihisha, Mungu amefanya vizuri kujificha. Yije hagaragara, angelienda pahali pa koneka. Ndabizi ko bamwe bayikuyirasa, wengi wamengemshuti, abandi bari kwitwara mu rukiko, ndabizi angempeleka hata mahakamani, kuko buri wese afite ikibazo yayibaza, kwa sababu kila mmoja ana swali la kumuuliza. Imana ni kunyuza aho tumva. Mungu akikupitisha mahali usikie, uzayigira icizere kwa kujyana ari heza, muamini pale anakupeleka ni pazuri. Ububyutse buzaza, uamsho utakuja. Imana niyo kwizego, Mungu ni wa kuaminiwa. Ikivuze kingana n'ikikoze, alichokisema ni karibu na alichokifanya, kwakira ububyutse, lakini uko tayari kupokea cyangwa tuzabwakira mu myumvire y'amadini yacu, ama tausikia kwa mafikira ya dini zetu. Ahantu nabwirije mu Buhindi, pale nimefunza huko Uhindi, hari ikintu kimwe nahabonye cyiza, kuna kitu kizuri ambacho nimekiona. Abasilamu baho, Waislamu wa huko baradukunda, walikuwa wanatupenda, bakaduha ibiryo, wanatupa chakula. Hanyuma tukabaza ko mudukunda muri Abasilamu, tunawaambia je, mnatupendaje mkiwa Waislamu? Bakatubwira terega hano hari ikibazo, wanatuambia hapa kuna shida, hatotezwa abantu babiri, kuna pata dhiki watu wawili, na Bakristo na Abasilamu, Wakristo na Waislamu. Mwebwe dufata icambere duhuje gutotezwa, ninyi sasa hanyuma icakabiri muri Abakristo ntimwatwica, Wakristo wameweza kutuua, niyo mpamvu tugomba kubafata neza, ndio maana lazima tuwashughulikie vizuri. Niyo mpamvu twirwa dupezanya. Unajua kwa nini tunabishana? Ducamwe ibice dufungura, handi ducamwe ibice dufungura, tukikata pande na kufungua, kata pande na kufungua, twabuze ico dukora, kwa sababu tumekosa la kufanya. Umunsi akazi kazaza, ile siku kazi itakuja, impinduka zizaza, mabadiliko yatakuja. Umunsi ngiye nawe tuzahurira Somalia, siku sisi wawili tutapitana huko Somalia, sitakuuliza dini yako, tuzaba dufite ikibazo cha Al-Shabaab gusa, tutakuwa na shida ya Al-Shabaab pekee, tuzaba duhuriye kugutotezwa, tutakuwa na shida tu ya ndabizi ko tuzakundana, lazima tutapendana. Ububyutse buzaza, uamsho utakuja, turi kwemera gutozwa, tunakubali kuwa na mazoezi. Mungu awabariki, amen. Umuyobozi wa gahunda yakomeza umwanya w'ibibazo. Arakoze umuvugabutumwa wacu, Mana mu ijuru imuheze umugisha. Sinzi ko hari abantu bafite ibibazo byo kubaza, ngo twatanga umwanya.
mwene data dufashe atware mikrofone hariya. Yesu ashimwe. Murako ngo mpaguruke niko bambwiye ko numvaga bampaye ijwi mpaguruke. Rakoze cyane umvuga butumwa Pastor Desire, usanzwe ngukunda kandi twabonanye rimwe muri hotel mu Kiyovu hariya vuba. Nagize inyota yo kukumva uyu munsi, ejo sinabonetse, ndizera ko nejo nzakomeza. Ari bagusabye gukomeza kuvuga none uretse vuba vuba, ariko uraza gukomeza wenda ku mugoroba turaguma tukumve. Sinarinzi ko hari butanga umwanya wo kubaza, kandi ni ingenzi cyane ko abantu babaza muri semina nk'iyi ngiyi. Ntabwo nabiteguye cyane, ariko mu byo bamaze kuvuga binagizemo ikibazo kimwe n'ikindi nari nsanganywe. Ndumva ndi imbere yanyu ngumwigisha mpuzamahanga nk'uko namwe mubyivugiye mu Buhindi n'ahandi hose, ndumva nakivuga. Icyo nagiriye hano ni iki ngiki. Hagati wavuze kwizera, hagati y'abigishwa bagabuye bamanywe kuko mwabikoresheje imigati bakayikwiza abari bari aho ngaho, n'abayiriye bari baje aho ngaho batarabigishwa bamanyuriwe, kandi kumanyura twabyumvise. Ndibaza ko nabyumvise kimwe n'abandi bari aho ngaho. Ni bande bari bagize kwizera? N'abigishwa ko kwizera mwatubwiye nibo bagize kwizera ku buryo, cyangwa se ni bidufasha twebwe turimo twumva ko tugomba kwizera ibyo tubwiwe ku buryo bishobora kugwira cyane cyane bijyanye mu bubyutse. Icyo ni ikibazo cya mbere, siko cyumvikanye. Ikibazo cya kabiri, nagerageze gushakisha muri Bibiliya aho nicara ngaha nibaza ububyutse igihe cya nyuma kizaza, igihe cy'imperuka. Nashakishije aho nigeze kuzumva no kubisoma sinahabona, ariko wenda mwebwe cyangwa se abandi bari aha ngaha twabisangira. Ugitangira kuvuga nagira ngo nibyo uri buvugemo cyane, mbishyiraho umwete, murangiza mutabikozemwo. Ndumva nimba ariko mwamubiziho, ndabizi ko mutabura kubimenya, mwaduhishurira ububyutse. Nawe wabivuzeho ububyutse dutegereje nyabubyutse, abantu bazanyoterwa n'ijambo ry'Imana, ya nzara Bibiliya ivuga, kandi ikavuga ko atari inzara n'inyota bisanzwe, ahubwo ari ibyo gushaka Imana. Bizaba ryari? Paraporo ya none, paraporo igihe Kristo azagarukira. Ndumva n'abandikeye aho ngaho abandi bakabavuze, bategereza ibisubizo. Murakoze, Yesu umugisha. Murakoze. Kwizera kureba abantu bose, kureba abigisha n'abigishwa. Aba bombi bigishijwe kwizera, yaba ari abari imigati n'abatanze imigati. Ariko cyane cyane iyo abigisha bacu bafite kwizera kuri hejuru, kuko nawe utanga icyo atahawe. Abakristo bakwiye kutwigiraho kwizera. Reka ntanga urundi rugero rujya nko gusa. Igihe abantu bagira umutwaro w'ikirema, bakaza bagasenya hejuru bakakimanurira imbere ya Yesu, Bibiliya iravuga ngo Yesu arebye kwizera kwabo, apana kwizera k'umugwayi, kwizera kw'abazanye umugwayi. Aramubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe, ikore buri bwa utahe. Tugomba kugira kwizera ushobora guhindura isi. Dushobora kugira kwizera kwazana impinduka mu bo dusengera. Uko ni ukwizera kwacu nk'abigisha. Ariko nanone n'abakira nabo bagomba gutozwa kugira kwizera. Yaba abari imigati n'abatanze imigati, bombi bigishijwe isomo ryo kwizera. Hanyuma ku bubyutse bwa nyuma, ubuhanuzi buravuga ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wera ku bafite umubiri bose, abagabo n'abahungu. Iminsi y'imperuka yatangiye kuva Yesu aje. Iminsi y'imperuka yari itangiye. Ariko nanone kuva muri 300 kugera uyu munsi nyene yabaye iminsi y'imperuka ikabije cyane.
kubera ko birasa nkaho umwuka yari acecetse kubera akarengane. Kugira muri 300 ububyutse bwari buhari, nyine abantu baratotezwa bagapfa ariko hagakizwa benshi. Ariko Constantine aje byabaye igihe kisa nk'icumudendezo, ariko cuzuyemo ubuyobe burenze gutekereza. Nico gihe haguye benshi mu mudendezo kuruta abaguye mu karengane. Muri 600 Isilamu iravuka, kariya gace kose abo Roma itishe bicwa n'abasilamu. Abizera babamaraho pe. Icyo Imana yakoze ni iki? Yafata nk'umupadiri ari muri kuva ikamwuzuza umwuka wera, agahita akuramo ibishura akajya mu buvumo, abantu bakamusangayo nabo bakazamwica, Imana ingahagurutsa undi. Mu 1900 nibwo ububyutse noneho bwaje ku mugaragaro. Umwuka wera amanuka neza nko mu gihe cy'intumwa. Mu byashuwe ndaza kureba umurongo ndawuguha, haravuga ngo umukwe n'umugeni baravuga ngo barahamagara, bakavuga ngo yewe urakaza mwami Yesu. Umukwe umwuka n'umugeni, umwuka n'umwuka wera, umugeni ni twebwe. Tugomba kugira imikoranire yabwira umwami ngo urakaza. Iyo urebye muri iki gihe, reka ndabona uri mukuru, ibyo ngiye kuvuga ndabizi kubizi. Mu myaka ya kera mu rusengero abantu nka 80% bari buzuye umwuka wera, ariko ubu tugeze mu myaka uhaguruka mu rusengero ukavuga nko mu ndimi, bose bakakureba nk'abagira ngo ukoze ikosa. Yani twitwa itorero ry'umwuka, ariko imikorere y'umwuka wera turi kure yawo. Sinzi niba warumvishe aho abapagani bageze igihe bavuga ngo hagukoresha umukristo nakoresha utari. Muziki bitera badushatse imbuto barazibura. Umunsi umwe nagiye kuri polisi, hari document nashaka, barambaza ngo ukora iki, ndi umupasiteri, ngo hano inyuma ngo hafungiye pastor Manyanga. Ibyo ntaco bivuze. Kubera ko n'abapastor Manyanga baje n'ababishakamwe indamo n'ibindi, umurimo w'Imana ugenda utagaciro ku buryo hakeneye imikoranire y'umwuka n'umugeni mu guhamagara umwami ngo urakaza. Ubwo nibwo bubyutse buzategura umugeni gusanga umukwe. Bakoze. Yego. Urakoze cyane. Murakoze. Ibibazo bigera muri bitatu ariko ndabaza bibiri. Ikibazo cya mbere kiri mu nyigisho za nijoro, kuganira guhuza ubuzima ubayemo ijambo ry'Imana. Tanga urugero rwa Israel uburyo ki mu masekta yose iri to, kandi mu by'ukuri tekereze ko bataruza umwuka wera, kandi n'amasengesho y'umuntu utaruza umwuka wera sinzi umusaruro yotanga. Ikibazo cyanje kikabaza gitya, ni irihe banga Israel yibize kugira ngo ihore ku mwanya wawe? Ikibazo cya kabiri mu nyigisho z'ejo bavuze uburyo ki amakanisa aza kwiyongera ndetse n'amaminisiteri akomeza kuzamuka, ariko umusaruro ukaba muke cyane bitewe n'amakanisa uburyo azamuka n'amaminisiteri, ariko umusaruro twakagombye kubona aho bubyutse ukaba hasi cyane. Ikibazo cyaje ni abigisha, ikibazo kiri mu bigisha, ikibazo kiri mu bakristo. Niyenda icya gatatu ndaza gukomerezaho. Murakoze. Urakoze. Israeli ibanga yibitseho nubwo batemera ko Kristo yaje, ariko mu Baroma 3 baravuga ngo baracafite igikundiro ku Mana. Imana yanangiye imitima yabo kugira ngo ikize abanyamahanga, niko Bibiliya ivuga. Ariko nubwo bimeze bityo ntabwo batakaje ikundiro cyabo ku Mana, kubera ko Israeli ni umwana w'imfura w'Imana. Ikindi nanone Imana yabatoranyije nk'ishanga isi yose yakwigiraho. Hanyuma ibanga bibitseho ni irihe rero?
isi iyobowe ijambo ry'Imana rigizwe n'ibice nka bitatu. Hariho rema, hariho logos, ariko hakaba na principe isi yubakiyeho kandi zavuzwe n'Imana. Bibiliya yose ni ijambo ry'Imana. Nusoma ijambo ry'Imana ukwiye gukuramo rema yawe. Ubwo ni ijambo ry'umunsi, ni ijambo Imana ivuganye nawe. Ariko nanone dukwiye kumenya ko isi ifite ama principe udashobora guhindura. Ubu ntituri ku manywa. Nta muntu yavuga ngo ubwo nkomeye ndategetse nibibe nijoro. Nta urabaho. Nta muntu aravuga ngo kubera ko ndi umunyamerika ukomeye ndategetse nibibe ku manywa byari nijoro. Cyo twakora twacana amatara agapfa kubonaho gake, ariko iyo ni principe nta muntu umwe yaviola principe. Iyo wubashe principe rero waba ukijijwe cyangwa udakijijwe umugisha uraza. Niba Bibiri ivuga ngo ukuboko gutindahara kuzasonza, hanyuma ukuboko gukora, ukuboko kunebwa kuzatindahara, ukuboko gukora kuzatera imbere. Iyo hame n'ubyubahiriza waba ukijijwe cyangwa udakijijwe umugisha uzakuzaho. Ntibifitanye isano n'ubugingo. Ubugingo bwo buva mu kwihana. Ariko ibijyanye n'imigisha ya hano, niba twebwe dusenga amasaha 8 abashimwa bagakora bakayamara yose bakora, ntabwo tuzagira umugisha ungana. Niba Bibiri ivuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa, umuntu agahora yicara ategereje ko abadiaspora bamwohereza $2 bakuye mu cuya cabo, ariko tubanduranyaho ngo nibatwoherereza ku isaha akora $20, akazi gateye ubwoba ariko nubona mu diaspora koheje $100 uzamenye ko yikebyeho inyama akayiguha. Ari n'igihe yigomwa bimwe akavuga ati ku kwezi kose sinzakoresha telefone, reka mfashe mwene wacu uririye. Twe tugahora twicaye ngo tubwize umugisha ngo twahawe ibivuye he? Gutanga bizana umugisha, ntabwo guhabwa ari byo umugisha. Ibyo nubyubaha, waba uri umusilamu waba uri umuhindu, umugisha uzakuzaho. Twebwe batubwiye kujya mu mwuka tuviyora ama principe y'ubwami bw'Imana, ntituyazi. Umugisha uzatuzaho gute? Nico abasilamu baturushije, nico n'abisirayeli baturushije. Urakoze. Hanyuma kuba amakanisa yiyongera, hanyuma ntiyabe impinduka. Reka nkubwize ukuri, ndi umupasiteri mu idini rinini cyane, ariko idini riduhisha ukuri mu nyungu zabo. Reka ntanga urugero. Abantu batuzaniye ubutumwa bwiza bavuye i Burayi, iyo batubwira agakiza kuzuye tukafasha ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri, ntabwo ubuzima bumeze nk'uko bumeze. Ngiye kuguha ingero ebyiri. Iki gihugu murimo cyakolonijwe n'Abongereza, babatoza gukora amasaha 28, mbese babigisha ibintu biruta ibyacu. Uburundi, u Rwanda na Kongo bakolonijwe n'Ababirigi, bafite abawaro bahita batubiyamwe Abahutu n'Abatutsi. Ubwo ntibaduhaye icyo bari bafite. Iwabo ntibasuhuzanya, n'iwacu ntidusuhuzanya. Hanyuma Abafaransa n'abanebwe bakunda rigisi, ariko n'abanebwe batabaho ku isi. Njye nakuri i Burundi, umuntu akingura iduka saa 3, saa 6 agahita akinga, wamuzanira amafaranga akagutuka. Umuzanira amafaranga agataha mu rugo akajya akanaryama akagaruka saa 9, agakingura saa 9 kugera saa 11, agahita akinga saa 11 akajya kwicara ku mazi kuri Tanganyika. Ubwo umuntu azagira umugisha ungana n'umunyakenya akora amasaha 28. Ni gute twica amahame hanyuma tugatekereza ko tuzagira umugisha? Ntabwo bivamo. Noneho idini rero twahoze tuganira na mushumba kare, abantu ba hano barasenga seriousement, ashobora gusenga amasaha 2 isengesho ridacitse. Abantu biwashiriye iyo asenze iminota 30 ahita buri ibyo avuga, kandi ubwo nawe ari umunyamasengesho wa hatari. Reka mbabwize ukuri, ari ibintu tutahindura. Noneho rero uzarebe no gutanga. Abanyakenya baratanga. We nigeze gusura umushumba hano umunyakenya w'umusaza, njya mu iteraniro rye baratura, ndarira. Nibwo bwa mbere nari mbonye abantu baturana umutima ukunze, banezerewe,
ubona bibavuye ku mutima. Nibwo bwa mbere nari mbibonye, ndamubaza ibi biba ku isi? Byansubije ntabwo mbibabwira, ariko narababaye, naribajije ntidushobora kugira umugisha dutekereza kuriya. Ntabwo bibaho. Noneho rero higiriya, kuko amafaranga idini riyakeneye, uzi ikintu badukora, bahita batubesha. Bahita batubesha kugira ngo tuyazane. Ni ugukinisha amarangamutima kugira ngo bayagukuremo. Bakavuga ati muzi wacu dufite ikiganza gishushe, twirukana inyatsi na karande. Rimwe na rindi natwaye abantu muri Isirayeli, hanyuma umubishop umwe hariya aravuga ati tugura amavuta yerayo, litiro yagura $20. Uwo mushumba arandeba araseka aravuga ati ndagushimiye urankoreye kubinyetsa aho mugura amavuta. Namaze gute se? Aravuga ati aya mavuta ureba nguza $20, nzayubakamwe inzu, nzaguramwe imodoka, nzakuramwe na tiki ngarura. Namaze uzabigenza utavuga ati ngiye kubabwira ko haje amavuta atuma abakobwa bagumiwe barongogwa, yirukana inyatsi, yishura amadeni, kandi kubasiga nyine urumva bazamuhereza. Ukuri yaje kuri office kunyeka imodoka yaguze. Nese ko mwanze kubikora ku neza, nuko batekera umutwe. Idini nuko rikora. Bakwizeza ibitabaho, aho kugira ngo bakwigishe. Uzi kukwigisha gutura, batakwigishe kujya kukwereka aho uzakura ituro. Niyo mpamvu ubona amadini azamuka buri munsi, ariko impinduka ntiziba, kubera ko dutanga ibituzuye. Hanyuma ntabwo ibyo ari ikibazo c'abigisha gusa, n'abigishwa nabo twibitseho ubujyayo. Umukristo wo mu rusengero n'uwo ku isoko ntibasa. Umuntu aguhisha kwa kwanguka muhisha kubizi, umurenzaho wera ibijumba. Hari ukuntu tuzi gufekinga tukagira abantu babiri, uwo mu rusengero n'uw'inyuma y'urusengero. Urakoze. Bamwe barakuzi, abandi ntibakuzi. Hanyuma si ibyo gusa, harimo n'ubuyobe, harimo n'ibintu, hateranyijemo ibintu byinshi. Urakoze. None se reka nkubaze, hari umuntu atanga icyo atahawe. Hari umusaza umwe yakoranye n'Abasuwedwa muri 35 40. Abasuwedwa babaga bafite ibikapu birimo ibiryo, bakajya kubwiriza abo basaza ba kera muzi bikoreye ibyo bikapu. Hagera kujya bakicara hano bakarya, abo batwaza ibikapu bari ku kilometero, kandi batemerewe kureba aho umuzungu ari kujya. Bagomba kureba iriya, umuzungu akajya akarangiza, hanyuma akavuza ifirimbi, umwirabura akaza akikorera igikapu. Abasuwede ubu baragiye, hasigaye bande? Bamwe bari bikoreye ibikapu nibo bashumba bakuru, ariko ahenshi aho pasiteri aririra mwarimu ntahagera, singe wahera. Umwana umwe yagiye ku meza, hanyuma abashumba bakuru bajya inkoko, abakurikiyeho bajya inyama, kuko wari umwana agera byombi byashize, kandi yari umwana wa pasiteri. Bageze mu rugo bavuga ngo papa, wajya ngo kuba pasiteri bisaba iki? Donc kuba motivation ye kugira ngo abe pasiteri ni kugira ngo ajye inkoko, si ubwami bw'Imana. Urakoze. Murakoze. Mfite utubazo tubiri, duhereye kuri ejo umushumba yigisha kugeza n'ubu nyine. Ikibazo mfite ndakibaza gutya, wavuze kuri investment, ejo wavuze ku batunzi. None ko Bibiliya ivuga ko bigoye ko abatunzi bazoja mu ijuru, ni iki cyakorwa kugira ngo byorohe? Ikibazo cya kabiri, ejo wavuze ko hariho ikosa umuntu akora cyangwa icyaha umuntu akora bigatwara ibinyejana 10.
utanga ingero za Aburahamu, utanga n'ingero za Mose. Ese kuri ubu twebwe niba ari icyaha twakoze, ni iki twakora ngo ntibibe ibyo binyejana 10? Murakoze. Urakoze. Ibyo ngiye kuvuga ni monera amabuye, muyabike tuzayubakisha urusengero. Abantu basemuye Bibiliya bakozemo amakosa menshi, ariko nanone bibashimira, ntabwo nabarenganya. Bibiliya y'Ikinyarwanda yasemuwe n'umunyamerika, yaje mu Rwanda yiga Ikinyarwanda imyaka 8, hanyuma ahita asemura Bibiliya mu Kinyarwanda. Ntabwo rwari ururimi rwe. Ikindi, ntushobora gufata umuco w'abanyamerika ngo uhuze n'uw'abanyarwanda, ntabwo bivamo. Niyo mpamvu Bibiliya yandikanye amakosa menshi cyane, menshi, ariko kubera uburyo bwo gusemura ururimi. Ubu iyo usemuye inshuro nyinshi bitakaza umwimerere. Iri jambo rivuga ngo biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana, bimeze nk'ingamiya yinjira mu zuru ry'urushinge. Ntabwo ryari izuru ry'urushinge iryo tuzi. Ni icyanzu cyabaga i Yerusalemu, cyari kumwe n'irembo. Iyo byagira nimugoroba, amarembo manini bahita bayafunga. Hanyuma abacuruzi bavuye gucuruza kure baje n'ingamiya, byabasaba guca mu cyanzu. Ni ukuvuga ngo yagomba kuva ku ngamiya akanyuramo, bakanyuzamo imitwaro. Ingamiya murabizi ukuntu iresha, bakayunamisha nayo ikihata ikanyura mu cyanzu. Nibyo bitaga izuru ry'urushinge. Ariko abenshi tuzi ko ari urushinge, ubwo tuzi ntabwo ari byo. Ni ikibazo cyo gusemura. Hanyuma ntabwo bivuga ko bidashoboka, kuko n'ubundi ingamiya yanyuragamo. Gusa bisaba guca bugufi, bisaba nyine kwihata. Kubera iki? Amafaranga ari ku rwego rumwe n'ubumana. Bibiliya iravuga ngo ntawakeza abami babiri, ntawasenga Imana n'ubutunzi. Kugira ngo Imana iguhe ubutunzi, igomba kubanza kudezactiva gukunda isi, kugeza ubwo ugera ku rwego uvuga ngo isi nyireba ibambye nayo ikambona mbambye. Ngenza abagabo bitukuje kuko bagize amafaranga batari n'abakongomani. Ukabona kuko yagize amafaranga akagusuzana harimo telefone 2 n'imfunguzo, afite iseseme mu maso gose, kubera ko mutari ku rwego rumwe rw'amafaranga. Yagize angahe wakabyara? Angahe yaheze? Kubera ko inkomoko ye yakuze atajya ngo ahage, yakuze nta cubahiro afite, yakuze adahabwa agaciro. Yagize ahabona dukeya ahita avayo wese. Hari ibihugu bimwe na bimwe iyo uvuye nko ku kibuga cy'indege cyabo ukagenda ugahita ugwa muri ibi bihugu byacu, uhita wibaza icyo twacumuye ku Mana, kuko bafite umugisha, bafite ibirenze by'umuntu yakwifuza. Rero ntekereza ko hano nico bashaka kuvuga. Kugira amafaranga ari netre bitegwa n'amaboko yafite. Amafaranga nta cyaha afite, ashobora kubaka umurimo w'Imana kandi ashobora no gusenya itorero. Iyo amafaranga tuyafite twarahindutse, azaba igikoresho cyiza mu bwami bw'Imana. Iyo tuyafite tutarahindutse, tuzakoresha bibi. Iyo ufite umutima wo gutanga, ufite amafaranga, ushobora gufasha benshi bashoboka. Iyo ugira ubugugu bwikuba kabiri. Hanyuma icyaha kigira umuvumo w'igihe kirekire. Mu bintu 7 biranga Imana harimo ubutabera. Imana ica imanza zitabera. Icyatumye ishenjagura umwana wayo nuko yari yambaye icyaha ku musaraba. Icyaha kigomba gucibwa urubanza, nta yandi mahitamo, ntibica ku ruhande. Iyo ufite wakoze ibyaha bimwe bigira umuvumo w'igihe kirekire, Imana izakubabarira, izaguha n'ubugingo buhoraho, kuko inyuma y'imbabazi nta rubanza. Ariko ingaruka z'icyaha zo zizagucisha bugufi, kubera ko icyaha kigomba guhanwa. Bene ibyo nta kuntu wavuga ngo ubwo nakijijwe ngo ingaruka ntizizaba ku bana banyu. Ibyo nta yandi mahitamo. Gusa ngewe abana banyu mfite abahungu 2, umwe afite 19 undi afite 18 n'irindwi.
iyo twicaranye mbabwiza ukuri, ndababwira umuryango mvukamo uri mwibi nibi nimwikonekita kuri ruyi imivumo izabazaho niyi nimwubaha Imana nkorera muzagira imigisha iyi niyi muhitemo. Iyo ubyaye abana ukabigisha guhinduka gukora ibyo Imana ishaka, Imana izabarinda guhura na za ngaruka ziri mu byo basogokuru bakoze, kubera ko bazaba bakomereje mu nzira yo gukiranuka no gukora ubushake bw'Imana. Ariko mwibuke ko agakiza ari amahitamo y'umuntu, sibyo? Ntabwo tugatanga ku ngufu, ni amahitamo y'umuntu. Niyo mpamvu ubona bihinduka uruhererekane, kubera ko abantu batitoza kubaha Imana no gukora ibyo Imana ishaka. Urakoze. Reka tuje kwakira ibibazo bindi nka 2 cyangwa 3 duhite dusoza kugira ngo tuje muri gahunda zo kwitegura amateraniro ya nimugoroba. Karibu. Urakoze cyane. Mfite ikibazo nk'aho ari kimwe cyangwa 2 kandi ngaruka hano kuri izi nyigisho wigishije ko tubwiye nyine ibintu byanditse nka 7, harimo kwiherera, harimo kugaburira abandi, kwicisha bugufi, kwizera, kumvira ndetse no gutozwa. N'ikibazo nagize ni iki ngiki, ese ibi bintu ko abantu baba bakeneye ubuzutse, hari undi mwuka ushobora kumanuka cyangwa izindi mbaraga zaza kugira ngo zifashe abantu gukora ibi? Kuko gutozwa twumvise nta muntu wakwitoza, ahubwo Imana niyo yagitoza ba Mose na ba Yosefu ibahamagaye ibashaka. Hanyuma nicyo kintu nibajije, ese hari ikintu umuntu yakora kugira ngo akore bino bintu? Mbese ibi bintu umuntu akeneye kubikora, hari icyo wakora kugira ngo ubikore, cyangwa ni igihe Imana cyonyine izana ikavuga ngo nkeneye abantu bubuzutse, reka mbaheze gukora bino bintu kugira ngo babashe gukora? Murakoze cyane. Urakoze. Rwaze tugana na mwene data kare, ndavuga ni maze mubwira nti niba Imana igushirira amazi ku meza cyangwa iguhaye ubushobozi bwo kubona amazi, nta kuntu wavuga ngo Mana ngo rero ngo ndumva ntafite imbaraga zo kuyinywesha ngo nguze ngumfungurire icupa ngo nanyweshe. Ibyo bintu Imana ntizigera ibikora habe n'umunsi umwe. Icyo ishobora gukora ni igitangaza cyo kuguha amazi, ariko kuyanywa ugomba kuyaterura n'amaboko yawe ugafungura ukanywa. Iyo Imana igutoje ku mbaraga zingana kuriya bibaho yego, ariko ubundi sibyo byari umugambi wayo. Reka ntange urugero. Umuyobozi, kimwe mu biranga ubuyobozi ni ureba kure kuruta aho abayoboye bareba, sibyo? Icyakora ni iki rero? Abatoza kureba aho we areba bakanaharenza. Abana bawe baramutse bize bakarenga aho wowe wagejeje kwiga, ni umunezero. N'ibindi nka bene ibyo. Ikibazo rero dufite ni ikihe? Ni uko dufite abayobozi bamwe batareba kure. Nk'ubu nguhu urugero, iyo abayobozi bamenya ko hazaza ikintu cyitwa internet na smartphone, bakadutoza kubaho ubuzima bufite ekilibre, twari kugira discipline mu gukoresha imbuga nkoranyambaga. Abantu bo muri Aziya, mu bihugu byinshi maze kujyamo byo muri Aziya, bagira discipline saa 3 y'ijoro bose babaryamye. Utekereza ko umuntu yaryamye saa 7 y'ijoro areba filime ashobora kuza muri nibature saa 11? Byashoboka? Nubwo yabikora ntiyabikora kenshi. Ibitotsi biba bitararangira, umutwe ubumujya, ntabwo byashoboka. Igihe tudashoboye kugira discipline mu byo tujya, uko dukoresha amasaha, uko dukoresha imbuga nkoranyambaga, kubana n'Imana ntibishoboka, biragoye. Yani hari umuntu umwe w'inshuti yanjye muheruka afite 229 hafi. Hanyuma arimo asoma imbuto z'umwuka. Harimo imbuto yitwa kwirinda, mu Cyongereza bayita self control. Aravuga ati ni gute mfite ibiro bingana gutya, mfite agakiza n'umwuka wera, ni gute ntashobora kugira discipline mu byo kurya?
nkigisha abandi kubaha Imana, ngewe hari ahantu byanze, aravuga ati ngiye kwitoza. Nyuma y'amezi 6 twongeye gura afite ibiro 68. Ni self control. None niba tutaragira discipline ku byo kurya, ubwo tuzagira discipline yo gusenga bikunde? Biragoye. Iyo rero umuyobozi areba kure abatoza kugenda muri ico cerekezo. Reka nsoze gutyo. Biragoye kuntu nabigusobanurira, ariko ibyo nshaka kuvuga kuri ngenda byumva. Abisirayeli, iyo umuyahudikazi yasamye inda, umugabo afite umukoro wo gusoma ibitabo 5 bya Mose kandi avugira hejuru, agafata kunda akabwira umwana ari mu nda, uzaba umutwe ntuzaba umurizo, uzaba igisubizo ntuzaba ikibazo, amahanga azagutera azananye inzira imwe ahungiye aciye mu nzira zirindwi. Agasoma iriya migisha yose abwira umwana ari mu nda, kuko siyansi ivuga ko kuva umwana afite amezi 3 ari mu nda aba afite amatwi n'amaso byose, n'ijwi ryase abarizi, n'abashitsi bakunda kuzaho ababazi nubwo batarababona. Iyo umuyahudikazi yabyaye ku munsi wa 8 bazana umwana mu rusengero bakamumurikira Imana nako mu isinagogi, bagakomeza kubimusomera bya bindi kugeza kwije imyaka 2. Yiga kuvuga nzaba umutwe sinzaba umurizo, nzaba igisubizo sinzaba ikibazo. Twebwe batubwiye iki? Data yarakubwiye ati mumurimbwa, ndamutse mfuye mwese ntimwabaho. Hanyuma akakubwira ngo mbese nkubwiye ati mpanga amaso ni ngewe Mana. Iyi myaka 2 igeze, bahita bafata wa mwana bakamutwara mu ngando. Ingando twebwe bakora barangije segonderi bo bazikora ku myaka 2. Uzi ku myaka 2 impamvu batangurana? Kuva hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5 nibwo karagiteri iforoma. Hanyuma haba hari abasaza b'abahanga nico bashinzwe gushira ku murongo impano y'umwana na karagiteri y'umwana, bakamwigisha kugira umutima wagutse ukwigwamwo isi yose, apana igihugu kimwe, isi yose. Hari igihe dusoma Bibiliya tukayisoma mu buryo butuzuye, ariko hari igihe dusoma Bibiliya nkumva ndatangaye. Uzi ko Dawidi ku myaka 16 yashobora kwica intare, hanyuma yabwiye Goliyati ngo ngiye kukwica nguca umutwe, isi yose iramenya. Ni gute umwana w'imyaka 16 afite umutima ukwigwa mu isi? Twebwe umwana w'imyaka 16 iwacu nta kintu abazi, usibye iwanyu bahita barongora kare, ariko nawe ndabizi ko ataba afite byinshi mu by'ukuri mu bijyanye n'amahame y'ubwami bw'Imana. Mariya umunsi yamenya ko umuturage w'i Nazareti w'umuhinzi, yaravuze ngo umunsi yamenye ko afite inda y'Imana, yaravuze ngo uhereye none abibihe byose bazanyita uhiriwe. Twebwe abacu twabatoje iki? Ni gute twabatoje? Tubatoze kureba aho tutareba. Uzi ingaruka ziri positive y'ibyo muze ku Bisirayeli, n'abambere mu gisirikare, n'abambere mu butasi, n'abambere mu ikoranabuhanga, n'abambere mu buhinzi, ibintu byose ku isi n'abambere. Kubera iki? Umwana yisobanukirwa atangira kwiga. Ntabwo bashobora kujyana umwana mu ishure batamaze kumenya impano n'umuhamagaro uri ku buzima bwe. Muri baba kibutu iyo babonye umwana atoba utwondo, bashobora kwanariza bakavuga ngo uyu mwana azaba umusirikare w'umwuga, uyu azaba umuhinzi w'umwuga, uri azajya mu ikoranabuhanga. Bakujyana mu ishure bakurikije impano bakubonanye. Ngenza abaganga bize medicine baza, ukamubaza kubaza no kuvura bihuriye, avuga ati nizi ibyo ababyeyi bashaka, sinizi biri mu mpano yanjye. None ushobora kuba mfite imyaka 50 ntaramenya n'impano yanjye. Urumva nzakora ibingana gute mu bwami bw'Imana? Ushobora kuba mbavangiye, ariko hari ahantu henshi twasimbutse kubera imiryango tuvukamo, kubera isengero dusengamo, hari amahirwe tutagize. Ubu rero umwuka wera dukwiye kuwusaba kugira ngo byibuze abari inyuma yacu
byibuze tubatoze mu buryo bwuzuye. Nibo bazazana impinduka mu bihugu byacu, nibo bazazana impinduka, wenda ntibazaca mu bibazo nk'ibyo twaciyemo. Murakoze. Sinzi ko hari undi uzafite ikibazo, ariko turahita duhagarikiraho duhita dukomerezaho gahunda zindi. Karibu. Naje nari mfite kimwe. Urakoze cyane. Nanjye mpaguruke baza by'ukuri, reka ndeke nari ngiye guhera ahandi dushima. Ikibazo cyanjye ni iki, ni kuri izi pointi tumaze kwiga uyu munsi tunyuramo, ndagaruka ku cyo gutozwa. Tumenya ryari ko turi gutozwa cyangwa turi mu bigeragezo, kuko hari ibyo tunyuramo mu ngero twagiye twumva ibyo bene data baciyemo bari gutozwa n'Imana kugira ngo ibageze aho ishaka ko bagera. Hari n'ubwo twasomye bavuze ngo ni umuzimu kandi yabajanye gutozwa. Ubwo tubisobanukirwa cyangwa se ni ryari tumenye ko turi gutozwa cyangwa turi mu bigeragezo bya Satani? Urakoze. Ibigeragezo biva ahantu hatatu: kuri Satani kugira ngo adusenye, ku Mana kugira ngo idutoze, ku miterere yacu mibi tugomba guhindukaho. Ni byiza kumenya gutandukanya, ukamenya ngo mpuye nabyo ni Satani ubizanye, ni Imana ishaka kuntoza, cyangwa n'imiterere yanjye ngomba guhindukaho. Hanyuma kuri nge aho ngeze ubu, byava ku Mana, byava kuri Satani, byava ku bantu, Bibiliya iravuga ngo kubakunda Imana byose bifataniza hamwe kubazanira ibyiza. Esheke ibyara experience. Iyo ngize esheke mpita nibaza ngo ubutaha sinzasubira kugira esheke, kandi niba iri kosa nariguyemo ubutaha sinzongera kurisubiramo. Dukwiye kumenya gutandukanya ibyo. Ni Satani, ni Imana, ni imiterere yacu. Iyo ibintu bivuye kuri Satani, Imana irabiduhishurira. Hanyuma iyo ibiguhishurira ukongera ukabigwamo, uba wabaye indangare. Intwaro zacu si zo mu buryo bw'umubiri, imbere y'Imana zigira imbaraga. Dusenya ibihome, tugafata mpiri n'ibitekezwa mu mitima y'abantu. Itorero ryahawe ubutware. Iyo Imana ikweretse ikintu kibi, ntabwo yibifuza ko kibaho, ibwira ngo dusenge biveho. Hanyuma hano ngaruke ku itorero, dufite abahanuzi b'abagome. Imana imwereka ibintu bibi, agahita ahagarara ku kanunga kugira ngo Imana isohoze ibyo yavuze, ngo niko bazemera ko ari umuhanuzi. Uwo si umutima wa Yesu. Ni Imana nitwereka ikintu kibi ku gihugu, ku itorero cyangwa ku muntu, dukwiye kubaka igicaniro kugeza ubwo icyo kintu tukigwanya ntikibe. Hanyuma Imana iriho iragutoza, igutungisha amanu, uba ufite amahoro. Ushobora kwambara umwenda umwe ntumenye ko ufite umwenda umwe, ukayivuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago ndamahoro nzaririmba. Hanyuma ni iki kidufasha kuva mu ishuri ry'Imana vuba? Ni ukugira amatwi yumva icyo Imana ishaka kuvugana nawe, ukayibwira Imana muri ibi bintu nubwo ntabyumva, ni iki ushaka kuvugana nanjye, bizagufasha kuvamo vuba. Hanyuma ibiva ku miterere yawe tugomba kuyihindukaho, tukagira imbuto z'umwuka. Murakoze. Murakoze. Dusigaranye iminota mike cyane, ariko hariho muzehe nabaza ikibazo cya nyuma duhite dusenga dusoza. Murakoze cyane. Naringize ngo mbaze utubazo tubiri cyangwa se dutatu. Akabazo ka mbere naringiye kubaza niki twakora wenda duhereye uyu munsi kugira ngo tubone ububyutse, kubera ko ibisaba ububyutse ntekereza yuko abantu bagenda babikora, niko nibwira. Burya ntabwo wenda abantu bose basenga kimwe, ntabwo basoma ijambo ry'Imana kimwe, kandi buri gihe tuba dufite abahanuzi, tuba dufite abantu buzura umwuka wera, tuba dufite n'ibindi nyine bijyanye n'ibyo ngibyo. Ariko umuntu akibaza ni ukubera iki ko umuntu agira ngo ibyo ni bimwe mu bigize ububyutse, ariko nyuma yabwo twaza kureba tugasanga nta bubyutse.
ni iki twakora. Bisaba yuko abantu bitwara gute, bisaba yuko bahindura iki kugira ngo ni nk'ibindi byose bikorwa atari byo cyangwa se tubikora nabi, twakora iki. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ikijyanye na mwarabivuzeho ejo, ubu muri semina najye nkerewe, ndasaba imbabazi cyane, nta nubwo nari nkwiriye gukererwa kuko nabiteguye kare, ariko nyuma yabwo sinzi uko byagenze. Mwabivuze ejo ku bijyanye n'amatorero, nk'uko mwabivuze abatuzaniye ubutumwa baratwigishije koko, ariko nyuma yabwo ntekereza yuko habaye ubuzutse muri Afurika. Niba rero ubwo buzutse bwarabaye, kubera iki butakosoye buriya butumwa bw'abanyamahanga? Hari n'ibindi mwakomeje kuvuga igihe ubuzutse bwagiye buza. Iyo ubuzutse buje, ntekereza yuko buhindura ibintu bikomeye kandi bukigisha abantu. None kubera iki twagumanye biriya babirigi badusigiye n'abasedwa kugeza uyu munsi? Ni nkaho nta buzutse bwigeze buba, twagumye kwa kundi bakadusize. Icya gatatu, mfite ubwoba, wenda nkomereje ku cyo cya kabiri, mfite ubwoba yuko n'ubundi wenda buzakomeza kudusiga uko tumeze. Niba buriya bwaraje ntibugire icyo buhindura, birashoboka yuko n'ubundi buzaza. Icya gatatu nari ngiye kuvuga ni iki ngiki, dufite ibintu by'ubuntu, namwe numvise mubivugaho ariko ntimwanabivuze koko, ni ijambo rimwe mwavuze. Ubuntu busaze nabwo bufite umuvuduko ukomeye, cyane cyane mu rubyiruko, ariko nabonye hari n'abasaza nabo bamaze gufatwa. Simbizi ko ndabyumva mu bitekerezo, ariko nabuze uko mbaza icyo kibazo. Ese kandi nabyo ntekereza yuko byavuye hanze, atari ibyacu by'Abanyafurika. Ibi bintu bitwereka yuko twigeze dukizwa cyangwa tutigeze dukizwa. Murambabarira, hari ndaza kubibaza ukuntu ko ndabura ijambo nkoresha ryiza, ariko nabyumvisha. Ibi bintu tukije cyose tugifata kikaba icyacu, tugatangira gusenya abandi dusize cyangwa abo tutavuga rumwe. Ibi bintu bitwereka yuko twigeze dukizwa, twigeze twakira umwuka wera, twumvise ijambo ry'Imana neza, cyangwa se bisaba yuko twongera gusenya ibintu byose tugatangira kuri zero nk'uko wari umaze kubivuga. Kubera ko urubyiruko rwacu ni nkaho bikomeye cyane. Nahuye n'abana barambwira, ndababara n'ubundi mu kugendana akantu ku mutima, barambwira ngo ibyo bakora byose ngo Yesu yishyuye byose, kandi ibyo bavuga bimwe ni ukuri. Yesu yishyuye ibyaha byacu byose, kandi ibyo abari mu isi bose yarabyishyuye. Ngo ubu rero ibyo bakora byose ngo nta cyaha kiriho, ngo kandi ngo avuze ngo afite icyaha, ngo bishatse kuvuga yuko Yesu atapfuye, ngo bisaba yuko yagaruka kongera agapfa. Sinzi icyo mwabitubwiraho. Murakoze cyane. Urakoze. Icya mbere wabajije niki twakora ngo tugire ububyutse, nijoro narabyigishije, abari bahari banditse baze kubigusangiza, ntabwo nabigarukaho. Amatorero batwigishije ubutumwa butuzuye. Ngewe itorero ntabwo nimwumva mvuga itorero ntimugire ngo nenga itorero. Itorero ndaryubaha kubera ko itorero ryaje gukosora ibyapfiriye mu muryango aho tuvuka. Hari ibintu twagomba kwakirira mu muryango ntitwabibonayo, Imana ishiraho uburyo bwa kabiri byitwa umuryango witwa itorero. Ariko ikibabaje rero, ibibazo twagiriye mu muryango wo hirya dukomeje no kubigira mu muryango wa kabiri. Imana yabwiye Aburahamu ngo impamvu yamuhaye umuryango kwabwira ngo atoze abamukomokaho kubaha Imana uko ibihe bizakurikirana. Ni wari umugambi w'Imana ngo umuryango ubeho. Hanyuma eshekirabo Imana ishiraho undi muryango wa kabiri witwa itorero. Ariko naho dukomeje kuhagirira esheke kubera ko rimwe na rimwe
ibibazo dukura mu muryango wo hirya no hano tubisangaho, ariko nanone ibyinshi birakosoreka. Abantu batubwirije ubutumwa bwiza rimwe na rimwe baduhaye icyo bari bafite, none se ahubwo ko dufite facilities ziruta izabo, dufite Google, dushobora kumva gusoma Bibiliya mu rurimi rurenze rumwe, dufite amahirwe yose, kuko inyene tutabikosora. Niba bari bafite ubumenyi buke, dushobora kwigira ku bantu benshi kuko tutabikosora. Ubwoba ko ububyutse bwaza dusiga nanone nta gihindutse. Ntekereza ko ububyutse buzasanga, reka ntanga urugero rumwe. Ngiye nakoze amakosa menshi mu kubyara, ku buryo abana banjye bafite ibikomere, nabasangije ibyo nari mfite. Ubumenyi mfite ubu, ndamutse mbyaye umwana nta bibazo yagira nk'ibyo ababanje bavutse, kubera ko nzi ko nagize ikibazo, nagerageje kwihinga ku bijyanye n'uburere bw'umwana. Mfite ubumenyi buruta ubwo nari mfite icyo gihe, kandi buri gihe mpora numva umwana nyine, kuko niyo mahirwe aba asigaye. Umwana niyo kopi yawe uzasiga ku isi. Mbaye nk'urugero rumwe, hari igihe nari pasiteri kuruta kuba papa w'abana. Nari hanze y'igihugu, hanyuma ngera ku kibuga saa 9 y'ijoro. Umwana wanjye wa kabiri yari arabizi ko nkunda indabyo, asaba amafaranga mama we, aragenda agura ururabyo ararurarana. Mu gitondo araza arankomangira ambwira ngo papa, ngo isabukuru nziza, nari nguhaye ururabyo. Ambwira ngo ariko ngo papa, ngo ndashaka kukubaza akabazo, ngo ba bantu bose wirirwa inyuma, ngo nta muntu n'umwe azi ko wavutse. Uzi ikintu yarambwiye ati waradutaye turakubura, none ntibazi ko wanavutse. Nahise njya gusenga, Imana irambwira ati rega niwe wubatse nabi. Mwari muzi ko abantu benshi ari ba pasiteri kuruta ko ba papa? Twe dufite ihuriro ry'abana ba pasiteri hafi nka 700 800. Abo bana bose nta n'umwe yemera kuzaba pasiteri. Umurimo banga kuruta indi yose no kuba pasiteri. Kubera iki? Ba pasiteri barabakomerekeje. Nahise mpindura uko nteye. Ubundi Desire w'umukristo, ndi umugabo wada, ndetse wa Divenadani, nkaba pasiteri inyuma. Kubera ko mu muryango nusaza niho uzagaruka. Utakibasha kuba pasiteri uzahagaruka. Niba nujya mu kiruko cy'izabukuru uzaza mu muryango. Noneho uzaza ushaka gukundwa, urukundo utararutanze. Ni ahantu dukwiye kwitaho cyane. Nanone iyo dufite umuryango ukomeye, tubyara abapasiteri bakomeye. Iyo dufite umuryango ukomeye, tuzabyara abayobozi bakomeye. Mu muryango n'ahantu h'ingenzi. Ubwo nguhaye urugero rumwe rw'amakosa nakoze. Rero ntekereza ko ububyutse ntabwo buzadusiga uko bwadusanze niba twemeye impinduka muri iki gihe. Kubera ko ibyabaye ku Bisirayeli byatubereye amakosa bakoze, ntabwo dukwiye kuyasubiramo. Wenda bari bafite ubumenyi buke cyangwa se babikoze babishaka, ariko twe dufite amahirwe atuma dukora ibintu neza kuruta uko bo babikoze. Hanyuma kuba ubuntu butangaje buhari, ngewe ubuntu simbupinga 100%, ariko bufite igice kimwe cy'ukuri n'ikindi gice cy'ubuyobe. Iyo bavuga ubuntu ko butangira buba ari bwiza, bageramo hagati bagahita babukatishiriza mu irari rya kamere, mu kunezeza umubiri. Ubuyobe naho bushingiye. Ni inyigisho irimwo uburiganya, kandi Satani ntavuga ikinyoma 100%. Akubwira 95 y'ukuri n'uburozi bwa 5, kandi ubwo burozi bukazakugeza kure. Inyigisho y'ubuntu nuko yubatse. Ubuntu bw'Imana niba bunyemerera gusambana no kunywa inzoga no kwica no gukora ibindi, ubwo buntu ni hafi ya ntabwo. Ubuntu bw'Imana bwigisha umuntu guhinduka no gusa na Kristo Yesu, ntabwo bushora umuntu mu byaha. Hanyuma ikibi rero bavuga kuruta ibindi, baravuga ngo nta mpamvu yo kugira umutima uhana kuko byose byarababariwe. Ubundi ako kantu ni kabi kuruta uko mwese mu byumva. Ikintu gitera umuntu kwihana ni ugutsindwa n'umutima nama.
iyo bafashe umutima nama bakawufukirana ni ukuvuga ngo ntufite amahirwe yo kwihana. Ni inyigisho iri satanike. Hanyuma nabyo ni inyigisho nshasha, niho nshaka gusoreza. Kubera ko byose tubimira bunguri. Muzi impamvu tubimira bunguri? Iyo bije bigasanga urembuti nta kindi kirimo, bihita bibona aho bijya. Ariko iyo bisanzwe uri busy, wuzuye, uhuze, twagwa n'inyigisho zose n'imiraba yose, ntabwo byabona aho bijya. Nkunda kubwira urubyiruko rwacu, wenda duhere kuri pocket, babahungu bambara kwa kundi. Umusitari muri Amerika w'umutinganyi, kubera gukora sex mu kibuno, aya magufa yo mu mugongo arafunguka. Hanyuma hariya hantu Imana yashizemo imitsi idatuma imyanda yizana uko ibonye. Kubera gukora sex aho hantu, iyo miyoboro irafunguka, baba bambaye pampa. Abenshi nizo ngaruka zibabaho, kuko ari umusitari ufite amafaranga menshi ku isi, kuko yambaye biriya bintu byuzuye nyene pampa n'ibindi, ntashobora gutambuka neza, umugongo warashize, abantu bagahita babigira style hano. Kubera iki? Ari empty, nta kindi afite cyo gutekereza. Imana yabwiye Yosuwa ngo ibiri mu gitabo c'amategeko uzabihoremo ku manywa na nijoro, nibwo ibyawe bizagenda neza ukagira amahirwe. Hanyuma mu Bakolosayi 3 baravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Mu itangazamakuru tubyita content. Iyo winjije content nyinshi nziza, ihita itsikamira content mbi. Ariko iyo nta kikurimo, bya bindi birayobora. Urugero, iyo twavuze mu itangazamakuru ngo umukobwa mwiza n'ufite mu nda zero, abakobwa bacu bararabanywa amazi ashushe bakiyahuza indimu, estomi gatoboka, ngo barashaka kugira mu nda zero. Iyo mu itangazamakuru bavuze ngo umukobwa mwiza n'ufite ikibuno kinini n'amabere manini, uhita ubona mu mujyi bacuruje amakarisa arimo matera. Ni gute umuntu yambara matera ngo ni tayi? Ni kubera ko nyine ari ntanyuzwe n'uko ari, ntibamwigishije kunezezwa n'uko asa, hahandi ahita ahuzuza bya bindi. Iyo umuntu yisize amabara 15 mu maso, abakunda irihe bara? Kubera bya bikomere byo mu muryango, dufite ingingo twanga ku mibiri yacu. Ariko iyo bije bigasanga wikunda, bigasanga wariyakiriye, ntabwo byabona aho bijya. Urakoze. Reka tuje gusoreza. Hari umuntu wabajije ikibazo kiri online wagudukurikirana, nawe ntabwo twamusiga gutyo tutamusubije. Reka mwene data uri ku murongo aje kukibaza duhite dusoza. Murakoze. Mbere ndabaza akabazo kanje kamwe nagize mu byo yatubwiye, ubu nyine hayasubiza. Ndaza kubaza icya online. Icyo mbaza nagize amatsiko, ikundwa kuvugwa kenshi, baravuga ngo principe ziri mu ijambo ry'Imana zidufasha wenda kugira ngo tugire kuco twigeza. Bakazivuga gutyo samuhandi badubwire ni iyi principe ni cyangwa se babe baduheza reference mu ijambo ry'Imana yaturangira aho twazisanga, uba yadufasha. Hanyuma umugabo wabajije ikibazo online yabaje ati intege nke ku muyobozi zishoborwa kumagwa n'abayoborwa mu gihe ibo bashoboye, hatabayeho ibibazo bivuga ko bashaka kumutegeka mu buyobozi bwe. Nubwo buryo yanditsemo, sinzi nimba mwabyumvise. Urakoze cyane. Niba ushaka kumenya ama principe y'ubwami bw'Imana, Bibiliya yose yuzuye amahame, ntabwo navuga ngo uyu mwanya sinawubona. Reka mbaho urugero. Bibiliya ivuga imigisha 8,000. Numva ntushobora kubona umwigisha avuga kuri buri mugisha yose 8,000. Harimo ama principe arenze 3,000. Hanyuma rero uze kubaza anko Google kuri Google birahari, ubishatse wabibona mu by'ukuri. Dukwiye no kwiga gukoresha smartphone mu buryo butwungura,
kuko ibintu byinshi byose birahari, gusa nuko tudafite umwanya wo kubishaka. Hanyuma Google na YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga ziri nete, ico zisabye nico zigu numva ruko nasubiza, birahari, ushobora gusoma buri kimwe hanyuma ukitoza kubyinjiza mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma umuyobozi subize gute, Abaroma 12 uhereye ku murongo w'9 kugeza ku mirongo yo hepfo, hariho umurongo uvuga ngo mugabanya abera uko bakenye, mucumbikire abashitsi. Akabazo nshaka kubabaza, abera barakena? Karame, abera barakena? Aha, hari uvuze ngo cyane, ndemeranywa nawe. Murebe hano, uyu ni pasiteri, ubwo n'icupa ryuzuye amazi. Hano hacometseho korale, abadiyakoni, abapasiteri bagenzi be, urugo rwe, ubuzima, ahavuka. Ibi bintu byose bivoma muri iyi tanka, izakomeza kuba yuzuye. Aha. Kandi hari igihe tumukipinga busy ku buryo adafite n'umwanya wo kwinjiza. Kwinjiza ni ugusenga, ni ukumuha umwanya wo kwiherera, ni ugusoma ijambo ry'Imana, ni ukumuha ibimuruhura. Byibuze akaba ari siri ko abana bazajya ku ishure atazagira ikibazo cya minervare. None twe turashaka kumuvoma gusa, nta nubwo dushaka kumuha akanya ko kujya gushaka ibindi yuzuza hano. Hanyuma tuzahita tugerekaho no kumucira urubanza ko atakira umunyamwuka. Ni bibi gusa, ni bibi pe, ni bibi. Ubundi bibi biravuga ngo abantu barushwa no kwigisha ijambo ry'Imana n'ibindi bakwiye kubahwa kabiri. Hanyuma ikiba ni ikihe rero? Kuba ari pasiteri ntabwo bivuga ko atari umuntu ugira intege nke. Na Mose ubwiza bwajya bumushiraho, yarazi ubwenge gusa bwo guhita yirukangira ku musozi akongera kubonana n'Imana iminsi 40. Ariko sinibaza ko pasiteri wanyu asize urugo iminsi 40 asanga rukihari. Abana baba bashonje, niko nibwira. Yego cyangwa oya? Hanyuma kugabanya abera uko bakenye niho nashaka gusoreza rero. Kugabanya abera uko bakenye ni gute? Niba mwene datahagaze ku ruhimbi akagira ijambo rimucika, cyangwa se ukumva yagabanukiwe mu mwuka, icambere dukora si ukumusebya, nuguhita ushaka aho upfukama ukamusengera. Ikindi nanone ukamusangiza ico wakwibwira ko cakubaka itorero, ariko mu bugwa neza, bitari ukumucira urubanza. Ego no mwibanga. Niba korale iririmbye ukumva yagabanukiwe, kugabanya abera uko bakenye ni ukujya kwisengera, ariko nanone ukabafasha mu buryo bububaka. Nibyo byiza. Mu rukundo ibyo birashoboka, ariko rimwe na rimwe suko tubaho. Rero pasiteri nawe kubera gukomeretswa na bene data arigahita afunga defense. Rimwe na rimwe ntiyakire inama kubera ko abazimuhaye nabi, ababanje bamucira urubanza cyangwa se bamuvuze hanze. Nge nabaye pasiteri nyuma y'iminsi mike ndegura, ndandika ndasezera. Muzi impamvu nasezeye? Twari twakoze inama y'abapasiteri baratukana hafi ku babyeyi bombi. Sanga n'ibyo bintu n'umushumba w'ihene ntiyabivuga, usibye uw'inka n'uw'ihene ntiyabivuga. Bita ndandika ndambwira madamu ndasezeye, hari ahantu sinarimbukirayo. Arambwira ati mbabarira ntusebye nanjye ntwarinda nkatera igise nkayibyara, nawe ihangana nzayibyara. Nuko ndamushimira niwe yatumye nkibirimo. Kubera iki? Nari mbonye ibintu ntazi ko bibaho. Kubera abantu abo pasiteri nyine ntabwo bumvikanaga, bari bafite ibintu bapfa bidafite